Hallelujah. Praise God. Okay. Hallelujah. Praise God. Wala na bata. Cuma kau tak yang kau no. Just cuma purur. Okay. Praise God. We're on live. Hello, Facebook. Hallelujah. Praise God. You know, like I always say, ikalap ko sa iya. Kateba may tang zoom and limited the way you worship God. Amen. Mamanam kun kaudak na ng pereo, mamanam kun kaudak na chay revival meeting kan, and piltuwe cheche, mamanam chay bang kaudak pa na on Zoom. Amen. Don't let your surrounding, any device, anything limit the way you worship God. Ansu karusyan, we come to worship God. Ansu karus chay katong kaudak yung kauna, and sangnan mo yung ansu karus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Rawasa kami miye. Imentionan mo mo and complain ka maganganok masaysay pagkawiya kabaka. Amen. Wasa kami miye. Let's pray. Let us just come to the Lord in prayer. Amen. Child kabaka. Child kabaka. Child wiya kabaka. Amen. Mamiya saunga migak ko siya machana na wiya match. It is prayer. Hallelujah. Let us pray. And pray and pray. O may dang ko chan mas nung jabong pongwach. Basta kakpat lang matabon Zoom ka na page kay basan pataki yung gichay the sausan gichay abunos. Mga saraw so panmasa niyo sa pongwach. Er machana na uyang su karusian chan kanan be open heart, open mind. Amen. Willing chan wrong. Hallelujah. Or receive sang rangay saraw. Rawasa kami me. Let's start praying. Tayo chaptaw ya kabaga. Let's start praying. Hallelujah. Blessed be your name, Father God. Lord, we thank you tonight, Father. Let us pray. Just pray. Hallelujah. Thank you, Lord. We come tonight, Lord, to worship you, to praise you. Lord, we come tonight, oh Father, Lord, to lift your name. Hallelujah. Yes, Jesus. Please pray. Let us pray. Hallelujah. Pray. Thank you, Jesus. Lord, touch every heart. Touch every heart. Holy Spirit, in the name of Jesus, Holy Ghost,
So welcome to me, oh God. So welcome to me, oh Lord. So welcome to me, Holy Man. Eko barada hosondaba. Eko mina hotaya. Eko raba hosahila. Eliba hosalina. Eko ramata. Eko sahai. Eko sahai. Eliba rakota. Eko nimota. Erababata. Eko manata. Eko manahota. Eliba rato. Eko ramanata. Eko tahaya. Eko tahaya. Eko nihata. Elibahasa. Elibarata. Eko tanihada. Arakataha. Eko manahata. Ehahaida. Elihasahila. Elibahayahata. Eko nahatahaya. Eko patahaya. Eko nihada. Ahahaida. Elibahasahila. Elibahasahila. Eko manihata. Ahihaya. Eko hotahamanahaya. Eko rabahasahila. Akotani komata. Ehahaha. Eko nahada. Ayahada. Elibahada. Elibahada. Eko nihanahada. Arabata hayataha. Ashahayata. Ayahada. Eliyamaniyana. Aninasha. Aniyana. Arabahayasaya. Ayasha. Ayalaba. Arakanahara. Ayalosha. Arakanahayata. Akibahata koniyama. Aya asaraba. Harakata. Ekotani konna. Eko aya asayana. O adara. O arihada. Eliyada. Aolasha arnarada. Aikoniha. Ahosa. Ahiha. Ahiha. Elihila. Eina. Orakonina mahada. Akoniha haria. Alibasai. Alisha Haila. Harikomina Husaina. Alile Savarada. Abra Sekerebotanya. Haile Sabria Konyada. Yes, oh Jesus. Yes, oh Jesus. Let us sing to the Lord. Oh, sing to Him the song coming out of your belly. The song coming out of your heart. Tell Him tonight. Hallelujah. Yes, oh God. Holy, holy, holy. Sarrato coninara. Hallelujah. Alpara coninara. Be broken before the Lord. Worship Him tonight. You are holy, holy. May the fear of the Lord be upon us. Heal us tonight, oh God. Jesus. Halemanina, Holy, holy, Halemanina, Halibasada, the one who sits on the throne of glory. Yes, Lord. We worship you. Oh, we worship you. Oh, holy, 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 to the one who sits on the throne of glory. We
Continue to pray. Continue to pray. Holy, holy, to the one who sits on the throne of glory, we worship you. Pray on, pray on. Ora kotahila baseria. La takonina koya sakrataba. Nikotahila basehela bira. Nikadona hoshihila hena. You're the name of God. Hoshihila hosahila mama. You're the King of Kings. The Lord of Lords. We worship you tonight. Amen. Arikanina osahara. Holy, holy, holy. Arikatahira. Alebasali buhayate. Ekoni kuda hosehela bira. Nina usaha. Ekomina usa. Anihana hayatea. Ekora badasa. Ekelama. Nikolbina. Ekanara. Eriata, Mekinanada, Yoshila, Ulila, Tikanada, Adesialia, Elila, Nikamina, Iasa, Ekorabata, Ekoniosa, Ekoniata, Alebarata, Ekorabata, Ikanimara, Alebai, Alerasa, Ninarama, Erotonikada, Ekota, Ekinama, Nikania, Isa, Elela, Erokominara, Alibara, Alibara, Inahota, Lebrata, Nikatia, Nahaya, Alibara, Arikania, Ayasa, Ayasa, Alibata, 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 Nemaya, Yes, Jesus. Ayata, Marata, Alibata, I'm singing you are holy, Aida, you are holy, Libata, Nicalia, Ehosa, Iayasa, Econimara, Iata, Ekapa, Marata, Econina, Eira, Arakania, Asa,
Arakani. Alebrasaya. Oh, keep on, just keep on, push it, push on, keep on, keep on praying, keep on praying. Oh, yes, oh God. 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 Oh, there's power in His presence. Oh, there is freedom in His presence. Oh, there is peace in His presence. Hallelujah. That presence encounter. Hallelujah. Holy, holy, Blessed be your name, oh God. Blessed be your name. Blessed be your name. Alemani kaina sa, Alemenina koratu shaila We bow down Yahweh. Yes. Hallelujah. 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 Oh, we bow down, Lord, before you in worship. We bow down and worship.
Yes, yes, just release a sound. Hear me 100%. Hallelujah. Yes, hallelujah, Jesus. Holy, holy,
Yes, oh God. All He wants. All He wants. Holy, 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 You are the Most High God. You reign from the north to the south. You are the Most High God. You reign, oh God. You are the Most High God. You reign, oh God. Yeah. You are the Most High God. Yeah. You reign, oh Lord. Yeah. We war in your name. We are triumphant in your name. We are victorious. We are triumphant. You time the world, holy, holy, holy. Oh, we speak to the heaven. We speak to the creation right now. Hallelujah. We will worship you, O Father. Let all creation, O Father, worship you and praise you. Oh, you reign, you reign, you reign. Arrive scendere Mekaya. Oh, Rababa Shadala Rimasundere Besana. Yes, oh God. Oh, yes, you are. Oh, yes.
Yeshua, hallelujah. Oh, Yeshua. Say his name, hallelujah. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Hallelujah. Oh, Yeshua. Kaya Masayeva. Oh, Yeshua. Thank you, Oh, Yeshua. Father. Oh, Yeshua. You are worthy, Oh, Father. You Yeshua. are worthy, Lord. Oh, Yeshua. You are worthy, Lord. Yeshua. Kaya Alimini Masayeva Masolde. andekuma ataya. Derebe Shatyala Ema Korre Bechaya. Ikini andari Interobo ateheki Korre Mama alabashali Yela Masoya. barada. Hallelujah, hallelujah, Ikini andeli hallelujah. asakrata Father, asatalia. Kendereba. Nikini Oh, andali let there asakrata be open labanina doors in the name ataya. of Jesus. Nikini Open up our asali spiritual barakonia mind. bahata. Open up our spiritual, hallelujah, Lebreseni our spiritual utahaya. eyes, our spiritual minds and ears, oh Father. Lebanina Lord, give us clean hands, atakumrakalia. clean feet, Father God. Wash us, oh Alibrasalabenia God, with the blood of the Son grasalabrahaya. Jesus. Akuria tanina mahata hataliasa. Yeshua. Ekutubila haya Holy, salibrakadilaya. Akaya takaya takoya oh tahalibarada. Yeshua, Ekonida husabarada kadala Yeshua, sasaria kata. Ekomania salibania tahaya. Alimenina baradasa. Alibarakaniasa. Rakakiniosa. Satyala Ribas, Oria tekiniosa. Ikayabaso Kindili Messiah, Ekialabase Yetina hilabanderiosa. Satyala Riba Konde, Rubanina Ayula mateliosa. Konde Mesondene Mayin Akiarele Ribasaya, basali barada kaya mata. Ordene Meshendene Mayin Elebasa Mekaya Masudi, hilamanidaya. Efata, Ikaniateminota. Efata, Efata, Father, we praise your Masuni. name. We Ila, praise your name. Efata, We praise your Dene name. Meshatyandene Mesundi, We Deriva praise your Yandana Masi, name. Shifleri We Yandana praise your Maundini, name. Endene Mesondere Bekaira We Masai, praise your name. Indiala Kondene Meondene We Rivashai, praise your name. Impuri Beshatyandana Masundi, Deri We Meshai. praise your name. Hallelujah, hallelujah, We hallelujah. praise your name. Oh, release every mind in this room right now. Ripilino In sakumata. the name of Jesus. We praise your name. May every We mind be praise your opened. Efata. Ali Mahatanida. In the name of Jesus. Nikonidosa. With a big sigh, I say, Ratekinahayasa. Efata. Ali In Kabatania. the name of Jesus. Oh yes, Open Lord. every eyes. Oh yes, Lord. Open every ears. Oh yes, Lord. Release every tongue right now. Lipaninota. That they may speak Alimenina the language of the kubredekida. kingdom in love. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Oh yes, Ifata. Jesus. Oh Release yes, and open Jesus. every mind right Oh now. yes, Jesus. Devil, let go. Oh yes, Jesus. Let go. I burn your hands with the Arikitani fire ushahila. of the Holy Spirit. Manikota bradekida. In the name of Jesus. Arikitini hasahila. Holy presence the labida. Oh, soften every heart. Soften every heart. Touch every heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we worship you. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. We bless your name now. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh God, we praise Hallelujah. Hallelujah. Thank you, you. We Jesus. honor you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Nerebeshakiramasonderebeshan. Oh, Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshua. If I die Yes, Lord. in the name of Yeshua, hey, oh, holy. Oh, thank you, Yeshua. Yes, oh God, yes, oh God, may your will be done. Yes, Your Lord. name be glorified, oh God. Yes, Lord. Marumi en lingan lamay sa kupromi Yes, en pueda Lord. anso korus ya. Yes, Me Lord. korus masaban wiyata ko siya. Yes, Tapi meta wa Lord. mangsa kupromi en pueda. Holy money, no In the name of Jesus. Holy menina. Ene Messiah, Messiah. Maniko prokedia. Thank you, Lord. Thank you, Father. And I exalt thee. Yes, Lord. Sing it from your heart. I exalt thee. I exalt thee. Oh God. Let your heart sing it. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh God. Yes, Lord Jesus. Sing I exalt thee. Can you sing it from your heart? And I exalt thee. And I exalt thee. Lord, you are God. I exalt thee. Oh Lord, oh Lord. Oh Lord. One more time. Oh Lord, and I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Yes, Lord. Oh Oh, yes, I exalt thee, O Lord, God. hallelujah. Can you just lift them up? Can you just exalt them wherever you are? I exalt thee. Katete is coach ram such round. Katete is coach minutes much papa such round. Hello get na coach such round. You should get na coach going. I cannot praise him on your behalf. You've got to praise him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, for being a good God, a good Father, for loving us, Father. Thank you for all that you have done. Thank you for all that you are doing, Lord. Father, I thank you for all that you will do in our lives.
Hallelujah. Hallelujah. Worthy be your name, Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Worthy be your name. Lord, you are worthy. You are worthy. You are holy. Worthy be your name, Yes, Lord. God. Lord, sa kaya kong makapang goros. Worthy be your name, Lord. Hallelujah. We name it with Holy, song. holy, holy. Lord, sa kaya kong makapang goros yan. Hallelujah. Hayarama shandiri bikam. Hallelujah. Sa kaya kong malingan goros man sa. Yes, pan doutola man Jesus. Kung kaching kalway kaching saraway. Speak to us, feel Thank us, you, Lord. touch us. Pray us, Lord, and build us into your standards of life. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, you are great. You are great. You are awesome. Blessed Blessed be your name. Hallelujah. We give you praise. We give you all the honor. And we give you all the glory, Father. Hallelujah. In no other name but in the most wonderful, the highest name, the Lord of all, King of kings, our Savior Jesus Christ. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, you are holy, holy, holy. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I feel fire. I feel fire. Hallelujah. Hallelujah. I feel fire. Yes, Jesus. Oh, may you be consumed. Lord, consume us with your fire. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Keep on praying. If you're feeling this fire burning in you, don't stop. Keep on praying. Keep on praying. Push it. Hallelujah. The Lord is about to do something. There is a shifting. There is a change. There is something, hallelujah, changing. Hallelujah. In the spiritual realm as you pray right now. Hallelujah. The Lord is setting free someone that wants to commit suicide. The Lord is bringing someone from the spirit of addiction. The Lord is saving someone that is heading into an accident, into his bed. Hallelujah. Pray, 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 pray. Hallelujah. 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 I got good news for you tonight. Hallelujah. And now there's a good news for you right now. Hallelujah. Your husband is coming to God. Your husband is on his way to Jesus. Your husband is committing his life to Jesus. Just pray. Keep on praying. You will see. Hallelujah. The enemy is breaking away. He's breaking loose. He's losing. Hallelujah. Praise you. Praise you. Praise you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your son is coming to Jesus. Your daughters are coming to Jesus. Hallelujah. Pray. Pray. Hallelujah. Speak to you right now. Pray. Hallelujah. Inner man speak.
Akina Hallelujah. Alibosaya Ekonio Saira Alibarata Ayata Hayata Yes, God. Yes, God. Okoni Yes, God. Hadoa Ekohira Hayaselia Alimanara 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 Set him free. Set them free. Set all the husbands free tonight. Hallelujah. Let all the sons come to you, Jesus. Give them the desire. Touch their hearts. Turn their lives. Break away from their addiction. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let your glory shine. Lord, turn their minds and Father. Touch their hearts, bring them around and Father. In the name of Jesus. Holy, Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, we come before you this moment. Oh God, we tremble before you, Father. We pray that you keep breaking us down, oh Lord, and building us, hallelujah, in your lifestyle, your standards. We pray, oh God, that you fill every one of us with the spirit of fear of you. In the name of Jesus. Oh God, blessed be your name. We give you praise. We give you honor. We
We give you glory once again, oh Father. Hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah, may we all say, Amen, Amen, Amen. Love Jesus. Love Jesus. Give him praise, give him praise, give him praise, give him praise. Rega bagabay, malaki ang kaon ng kapang doras. Love yummy kapang doras, yummy kapang doras. Hallelujah! Jesus, Jesus, Jesus. Lord, we give you praise. We give you honor. We give you glory, O Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. If you feel like you still want to pray, amen. Chay salatak. Makakakan makawiya kapakapche kamen wiya kapakapche. Hallelujah. Kamen rongasang coach. Kachiman rongasang gich. Keep on praying. Keep on praying. Amen. Hallelujah. For some reason, God, and for some reason, I just know. Yes. Hallelujah. I am just prompted and filled. Hallelujah. That you need to worship God. We need to worship God. Be a man and be a woman of prayer. Amen. May romonger kapak tepi isong ibiya kapagaben kasapa kalangan pachay banutier gold the kaudak chay tulanan masano. Hallelujah. It is just unstoppable. Amen. How about we just obey the Holy Spirit? Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Masagamimi ang gadawdi. Makakait magawiya kapagapchi. Don't stop. Hallelujah. Feel free. Saladak. Amen. Tamagasambal. Tingan ng coach. The presence and coach. Ang gachin maledi. Amen naman chay. Hallelujah. 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 Blessed be your name, Lord. Take some time. Kaya kisanso. Can pay rongasang coach. Tune in. Hallelujah. Open up on coach. May dang coach and mas nang gomi. Praise God. Praise God. Praise God. Holy, 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 holy Lord. Amen. Holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb
Worthy is the Lamb. Worthy, Worthy is the Lamb. sing worthy. Worthy is the Lamb. You are holy. Keep singing holy. Holy are you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Keep singing, lift them up. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Yeah. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Amen. See, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing one more time. Worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Again we sing worthy is the Lamb one more time. Worthy is the Lamb. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is Hallelujah. your name. You are worthy. You are worthy. Holy You be are your holy. name, Yeshua. Yes, oh God, you are You holy. are You are worthy. holy. You are holy. You are You are worthy. worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh, you are worthy of our Holy. praises. You are worthy of our worship. Holy. You are worthy of our gatherings, Lord. You are worthy of everything, oh God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Amen. Holy menina doyas. Worthy is the Lamb. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise is to His name. Hallelujah. Praise the Lord. Mula jalan dulay magbagi sa mga host. Kakakisang iya on spotlight. Okay. Medyo lang kilang banak is like kaklam palawad. Oh, chachag pengisa. No, she has to. Praise God. Praise God. Okay, okay. That's not. Yep. Okay, okay. Panamia IT wasa. Okay. Kapag nga coach, well, kalanan ka no. Hallelujah. No. Welcome, Karusian. Okay. Praise God. Just remain in that moment of worship, of prayer. Okay, kaya makisa ng mga man machay nakir kau tak chay nakir kapagap chay mantulang na nasungurong ka school tamasan ko sang ren popoto ren yuna. Just remain in that. Mimiti chat nan iray ren kapagap. Nanam kakan nanam matamatawan nanam everything. Just remain in that presence of worship, in that atmosphere of prayer. Okay? Praise God. Sama mi mencari nan ese, mula cai bantulan nan. Sangkan bang ko tumurin match. Maya kau ada yang maya kan? Can you raise your hand? Okay, kakak ready. Okay. Pampuran pa kita maya kau ada yang maya kan? Like raised up, like raised high, 100%. All right, praise God. Well, this is the difference, The chapel. Indak mo yung kawada pa yung mga may cinta me. I was still welcome my kinta mo. Aras me dak mo raise it up 100%. Then kumail, oh, I still can go up more. Alright? So same thing.
bring it back to prayer. Hallelujah. You can pray 100%. Kamat matawa one kapagap may mlalay. Amen. Zoom. Hallelujah. Praise God. Harabashanda. Blessed be your name. Okay, I'm not saying she was kusema kapagapan street charap. All I'm saying is there is still more you can give to God. Do so. Amen. Kahit ang amen daw ko this is God. Masani. Seek me with all your heart. Call me and I will answer you. Amen. God asks. It demands. Okay? Something of His own. Memreja. Praise God. You are worthy. Hallelujah. Praise the Lord. Riel meros miwen patu ko teacher re child. Pong watch the main chapiata re child. Mona child tutula. Amen. There is so much God can do. Makoch kakwiya through our prayer if only we pray with all our heart. If only we give it all we have. Makijakila 100%. Menday may moment pay mo na ramas. Check and kulo. They say I'm a crazy Christian. That's all right. We sing it in a song. But can you live it? Amen. Can we live it out? Praise God. All I'm saying is right? Ikinese as making kapagap give it all I have compared to as may just praying for the sake of prayer. Okay? For the sake of pangay so lang yan kapagap. Amen? So praise God. Kapag nga ko chuch ngrangoch. Ikos kasiyan jabiyo. There may tang Zoom and we are mekot you meban limiti kcha in our time of prayer or worship. Okay? Pues okay, back Zoom kakachuya mekot you. It's easy. Kak just tune in. Hallelujah. Kachuklanda wiya. Praise the Lord. Oh, it's just Zoom. It's just a device. Praise God. Chailaw parpanautan in person ay yaptan. Sokatiyang ay kautak. Praise the Lord. Iman kakalakaki, iman kangang chay karusiyan. There may tang this little device to get between kichaw coach. Even though Zoom image. When you start praying, pray. Amen. When you start worshiping, okay? Charma nung sayan puputi pupulaban pambe choya sulia ako yuya magswasa. Kanak nakaudak kenta wasak lang to okoy pulrapa ag selo tiar. Okay? Charma ka salongasan nung selo salongasang sumo. Ko salongasan ang presence ng God. Amen. Praise God. Anyways, kalanganin kauno. Membrayan check sa mo Karusian. Welcome. At pastor kan Karusian, at leader kan brothers and sisters in Christ. Okay? Ang watch pan moiteng tekasapul laptop batch. O iman pakita rey kang bagapay. Praise God. Kasi kasang ren kauno coach pong watch. Patyang yan wow nilimpak o ni papol peren. Lapolap sa kami biano chay kasamo ay tsungal warak makaros pan lawlop chay say pang kasaw chay ano kulo kaya ipamimi chay malaw chorus lawlop ya kasaw nga chay mo. Okay na kailangan kauno kailangan ko pramile chay kasamo may tang yunan so wan kaktulan ng tama magkaskuli child sharong child. Praise God. Praise the Lord. Kalanganin coach, kalanganin Karusian. So chicken run watch. Ngil ka koy mau. Oh, praise God. Kalanganin kauno asomer China kuya kabakap. I am wordless. Puy melanin ta. Mein coach. Yami banin ta. Patay banin ta. When we pray, when we keep on praying and praying, the Spirit of the Lord minister to every hearts. To ka mong yung,
Toto ka kay takchelel mong yung apatlelel wasa karusyan. Ikasampal o powerfulin kapakap. Macha kapakap so chamal. So chamal. Bakcho chay metawa machay banggoton. Share masa ng gotaka sikula pete. Songga na manganen ko chinda. Ima po imak chay lanan Magchabangko to kasi kasangaramas. Makabangko to niyang kasi karamas men ko say. Utan so chame ko chpweki. Sabole men ko kauno pil mangi Kauno mangi. Kay teknik chaylan kasi karamas me bangko say yung child te sharing child me coach. Ap ko chan ko to niya chalam ki o tupang ki o kasi kasangi. Pumakchabang kasi kasang kauno. Kauno pan aute ki cha. Aba naute kichanan me karusya na nerya koros magjagasik. Arigal galangan kiyang coach po kaniyan so magchild we kapakap. Yes in oh wow we already pray 1 hour nagyar. Awayo nagyar. We're just praying. Kapag coach. Let's keep it up. Child nan chiyang tolaw i magkapakap makayon kay yun anane penanay sa watch. Acha preaching the word is important. And kapakap makayon anane loud. Hallelujah. Kapakap makayon anane loud. Praise God. Na nacha secret place. Glory to Jesus, Pweki am kapakap o ay kapakap. Kachaw ya kapakap. Acha kapakap ko so cheche. Yata no it limit. Am acha kapakap ko. Kachaw ya kapakap elelel maur. Elelel maur yung elelel wakwakit maur. Ikaraman na child. Puksaro masani child and pray in the spirit. Ninto one episode 1 na ko saya. Amak chapan. Just pray, kcha kuta chakapag uya kapakap kiche. Ischin na machay kapakap main coach kumgachin ko pray pe. Ischin na may using our languages as to work. Aptami isong-usongan ko siya. Pinbuk sa Roma sa niyang child. Mawon we never use our language. Why? Because we are fighting against spiritual wickedness, principalities, powers. Chamala mamawon niyang Ngananan wewe. There are languages in those realms. You cannot use your language on earth using against those demons. Praise God. Chailanana speak that language in those realms. Bagi mabusara mama sa niyang child. Ime piyada na upol ko sa yanan po kanepsos. Kasain sa lang mo utane. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Praise God. Panso magcha pray in the spirit. Chama-chaman me yamok na ibang pray in the spirit. Hey, miyamenda. Iban kaklo kaya choror cheyo ay lo kaya choror ko miyamenda me chuka ko kita ka miyamenda me. So kakla kinche change. Ainda edwa jecheseri. Chapanan so may ya arlo kaya choror. I started with Praise God. La. Okay. Maga saiginche gaschuwa wag tayo gusto ya. Praise God. Kapag nga ng coach pang kamaray niyuk o kawawayang Atama che gusto ya. Escho itchawasaw. At siya language of prayer akan change. Amen. Imabuhal ko sa yaki diverse of tongues. Amen. Buwaki multiples of tongues. Buwaki eko sa yanan bukan episos wanome. There are 5 places. Okay? Now bukan isak payo tane many mansions. Hallelujah. Many mansions. Dua jecha nanewo realms of the spirit, nanewo taken heavenly realms. There are dimensions. Mie ewo dua jecha banda nanewo pesoke. Mie trin pere. Apil ko sutalan po pesoke cheyo pil trin pere. Hallelujah. Ewo realms of the spirit. There are dimensions.
Glory to Jesus. Songan bagata, and there are creatures, evil spirits in those realms. Ngay sauch kan miminan realm mo. Tama chayla sayaki, boy ko Paul, pain puk saramasan yung china nebesus. Tenak chaylen, put on the full armor of God, pag chaylen kak stand against. Chaylen kak stand against principalities. Principalities, ong nan, iray kan me. Songan karsin sompay. Ibanta ning setan na yung chichit sompay kan. Ning setan na karsin sompay, pinin sompay kan. Me kacha-kacha nga me control, mga lapa-lapa kan. Me miminan government. Me control government din mo. Control nations, control cities. Me control na newewasa. Waki Israel, anso me controller na new nation. Principality, kasi siya, ong lokayang wayo, Waki, istuwa wag dami ni siya, okay, dami lokayang pompeyo ko siya, kanana bisos, wanowa. Dami mamasan yung child. Hallelujah. Okay, ibang wata kayang child, Episos 1, no? Rachik Isat Koti. Okay, yachme go siya, yachme masani. Then finally, my brethren, be strong in the Lord. May kelail, yawasa? In the Lord. In Christ. Chagagatsa kelail in Christ. Amen? Kuchanane, mimi in Christ. Miya place you, miya wasayo, makoro nga yanana mimi was lole. Where's that place? Menya place mo? In Christ. In Christ, wawaki, miya naneo wasa. Mabuksarama sa ning child. Iray ko mamimin non-Christ, they are new creatures, new creation. Amen? Kagag miminan mo motso nan bali, but you are not in Christ. Hallelujah. Kachakak so siya mimi in Christ. Kakagale that Jesus up in Christ is different from in Jesus in you. In Christ is a place me utuk mela. Solar mimi na utuk. Pagchagak so lang up utuk kakaon kachache. Chas chamor sarawi. Chakak mo itang resa chamor ako chawawait ka penin sana cha. Chalialu ka penin sana cha. Pain achawiyepe. At ama puksaraw ka sa liyang chayta na those who are in Christ, they are new creation. Rakap. Tama po ko sa yan ang Pilipay, Kalesia riyaw-riyasak. Tene, kahit akin ngay mamamawr, I'm no longer live, but Christ. Makamimin ng Christ, you no longer live. Wawagiray kami minan Christ, they're died already. Dead people. Amen? Dead people. Wawagaramelar. Royara mas melaki. Mel yamaman mela. Mesang. Solarin senay. Solar ay. Solari yepe. Solar mekaros ngay mekarusien soche. Christ mauti yeyas. Kuprang coach maut yatatog na naimaur. Hallelujah. So those who are in Christ, tanakaita ngay mamamaur. Amen? Kaita kan ngay mamamaur. Chagagaleta Jesus. Chagagaleta Jesus. Jesus yeyas lalacha. Kachkach lalacha. Apkacha. Kachas chop mamaur sarawi. Chaschi ditawan ng sarawi. Kuchabeng uyabeng ni sanacha, niya chaleta Christ. Muiteng Christ at chamaur. Amen? Anan lefeleo, may buksarokas ka sa layang child. Tame mamasani, tane nan romwalu, tame ko soya, irajigajigay sakpayo. Tane iraikan, those who are led by the Spirit of God, iraikan mawawait kang ngeno. They are sons of God.
Irail wiya Syrian coach, sons, supplement coach. Irail supplement coach. Nanachama maur kachanane lel nan leveleo magcha mesang. Mesang ta, mesang painin sanacha. Mesang painacha. Mesang solar ngay mamaur. Jesus pinga saling kachailer yang mamay. Tama Jesus wiya. Tanas samay. Kay daganing sanay. Ap kupromiyan po ita. Nanakapakapat sa chepsang nan mochwalen kat samani. Niya plata. Ichara mga apal. Tanakay daganing sanay. Ap kupromiyan po ita. Ariasan sa lang child. Nan wilderness. Asan sa lang child. Peon lopo. Tama Christ lalayang. Tama uyawiyang. Ari inan level watch. Ma coach kupurki. Kachan lel nan levelin thy self. Chan mesang painin sanacha. Erdamo wasa kasaling child. And finally, brethren, be strong in the Lord. Be strong in God. Be strong in God. Okay, lang ayaw, choror. Chamidang resa chamor nga ng goch, milala cha. Awas chito asaw. Chasawa na baptize nga sarawi. Kala ka bimbilo ko onim, pilom lalom. Waksang ombandod na ang bilo. Kakat? Anso mapilo mi lalom, ko mawawa pilo. Masa kagolaya kamang golaya ko pilom lalom, kawawa. Anso makaminan pilo, kasalawawa pilo mawawayuk. Amen? Ikarapan es ichar chan aleta cha Christ. Tame masanita ne, fill with the Holy Spirit. Autaut kita ngayon sarawi. Porque Jesus kachta pon sampa, Jesus came with righteousness. Maurpong, because righteousness lead us to salvation. Maur and righteousness makiyang kachay salvation. O Jesus in the body, non-human form. Jesus kachto niya ramas, es kachto niya coach. Watong kacha salvation, puen lead kacha lang, watong kacha, Jesus watong kacha, kalangan ng coach malit kacha lang, righteousness makiklit kacha lang nan maur. Okay, water righteousness to lead us to salvation. Magcha aleta Christ cha komurla. Amen? Apos masanita ne. Ipampurala. Ipampurala iproto as Spirit God. Amen. Ipampurala chepne kachdo ekoto ni aramas. Hallelujah. Kachdo niya uya haramas. Puen kak redeem. Tama ramas redemption of men. Pwede aramas pupusang choror pasang nan bungan ko choramaso. Proto Jesus Christ kachto ni as men. Ma Jesus bang kachto as God. Chasugak lang. Chasugak stand. Chasugak lang. Chepel bis chugak agasin kailangan bilipeyang ape. Chepel check sa bago bang lang kasong Jesus nan utan coach. Chepel ka kasong pwede yewya aramas. Hallelujah. Praise God. Chepel chugak pa yan Jesus. Sa madawala Jesus coach amen. Pwede Jesus amimen human body. Ikarapan chepel ako lang kasong Pagkata, aramas man mo. Aramas makiyang chepel power. Aramas me pangan chepel me karusyan tama appointed tama sainong aramas. Chepel prapasang. Kisang rin aramas. Ikarapan Christ Jesus kachto in the human body. Nintuwa na uyaramas man iputi. Tuwa charamas kay dagni coach. Agachto pong samba nintuan iyaramas tuwayuk tuwaye. Tama kakayan. Saong garus magalalenger. Esocho yata tip. Agachton redeem mankind. Puen kapray kachalang ren coach.
Pwede relationship pa mem yan ang mga naramasogo chaola. Every time Jesus kachton wiya, He came, bring righteousness, pwede righteousness mawado salvation. Aptame ko suya wasa utane, es teacher, may pan mimi charemay, may pan limited Christian. May ban so lang may limited. Pwede ko to I am caught in man's body. Ibang purala po yan kak proto as a spirit God. Praise the Lord. Yan ano purala po yan proto. And proto as a God spirit, Holy Spirit. Niyan so much Jesus, kiyang Railer, kadarado sa palmangan sarawi, coach. Pwede nga ng coach, makach to taniyan so may bangkach tiyang pumail. Lang? Esola limited. Pagkata, pwede nga ng coach pangkach tiyang lala child. Nga ng coach pangkach to bo child. Yan sumakchang mo itang rice na nachamor. Eschi charche. Tama ko siya tane. May lawi. Inowo. Puibang ko lang ikataroto. Amen. Sunsawas. Yan sumabang ko tiyang pumail. You will be unlimited. Amen? Kachaban unlimited, pagkata, ekachwa sa karos. O kasalarpan, komawawa. Amen? Kabami lole. Praise God. Tuwa chacham ng pilapew, me atin pilo, icham paki atin pilo. Pilo mawawayuk. When we are in Christ, salari sanam, kamelan ang pilo, atin pilo mawawayuk. Wasa atin pilo kolaye, wasa kabilbang kolaye. Ayatuan mais chiyang, atin pilo ko kola mo ay piling, ngingi cheche kola mo. I am disobedience. Amen? Imalan uyawat watakin chinchingin ay note kay. Pwede tami malaw yawat-watak mata-matawarawat siya the life holiness. Sarawi. Maur sarawi. Apchay uya kapag nagsalami ako siya ko siya. Salami baninta. Apkab nga ko siya imenuta siya tame kayo kasang walong child. Ngayon saraw ko tiyang po child. Pagkita kachailan kak miyar chamiyan ang pilapo. Pilo utwaway kcha. Ikaraban ako sa yang chen ang pukan Romwalu o nang pukan Galicia Limao. Tene, do not be led by the flesh. Temay tang utuk men kalway kcha. Yachana penutungkan. Tanana penutungkan o ngayonos chukun kak totok pene. Pwe ana penutuk. Makapmiray kan magan batabat nan ana penutuk. Rabandulong mela. Ay ray kan makan patok na kapayata anapen ngeno rapantulong asang maur. Yan na penutungkan nanak kamal sumak lingar sa kaula peiren liksan salamaw songkan kakakola ko atakatanan bukan Kalesia. Eban kay raget yang uksong karusyen tama utuk anapen utuk kun watong kcha. Ari, ime ko siya the difference between Jesus kachto nan paluwara na ramas as God, chuya coach, aba kachto tamewa akasaling child, koto po en walianti ramas po en redeem, kapreto, mankind, po irangkak po en relationship mau, nang bunga na ramas o coach. Amen? Apo ko siya na ibang purala, pumiyaman mabang kachto ibang kataroto, o ibang kachto, ibang mil alamail, Aba mi po may lawiche, may temas mo selsang nan, may lawyawiche nan perapawan nan Jerusalem, awi ilaw kachtiang po may. Pansumabang kachtiang po may, ebanut waik may. Be led by the Spirit of God. Ang sumakchaban, led by the Spirit of God. Pwede Jesus bring salvation, water righteousness, pwede righteousness malit kachalang ng salvation. Ang nganen coach, ngayon sarawi kachto,
Hallelujah. Watong kacha maur sarawi. Ngayon sarawi, kan raparapag, what is holiness? What is holy? Holy yay, Holy Spirit. Ngayon sarawi me sarawi. Changgak maur saraw, chanana ngayon sarawi. Hallelujah. Chas chugak maur saraw na peinacha. Cha maur saraw magchaban mimeren ngayon sarawi. Chaban maur sarawi cha magchaban led by the Spirit of God. Pwede ima sarawi. Ngayon sarawi ay maur sarawi ay ngayon sarawi. Pwede coach ay karakterin coach. Coach ay sarawi. Kadaradangan na masarawi o pagkita. And kamakalig child. Ngayon coach niya sa magcha alangan sarawi. Make us holy. Ngayon coach lead ka siya lang maur sarawi. Pwede yung maur sarawi may pangkare yung paluwaran Christ pan become glorious. Socha sarawi, socha lingan. Salvation, Jesus brings salvation to make man Jesus bring righteousness to make man to have salvation. Angan sarawi watong child maur sarawi pagchangkak glorify. Changkak manifest, changkak kasaleta linganen coach. So lang man maur na ramasaman magchaschaban maur sarawi is chika kasaleta linganen coach. Pwede nganen coach chika kotiyang pon feselew mesamen. Nganen coach chika totok pon feselew tupuson datokew mesamen. Ikarabane can call you out. Amen? Praise God. Kayong bichare, isak lima, isak wano, wasaw kasalayang child. Ibang watagang child, kayong bichar, iralaw tew, irajiga-jiga isak lima o isak wano. Yachme gosoya. Tana baras okay, ibang watak lo kaya ang pumpay Tana, ap kumain sa rawilan may karos makumay kinuya. Tuwan ko kachin malipay kumay to. Kachin sarawi. Popok saraw masani kumay lutan pan sarawila. Pangay imesarawi. Erma coach mesarawi. Kachangkak lang linganen coach through. Kachakan men kaunon manifest through us. Chagan men kasaleta linganen coach. Acha maur chuka kasaleta linganen coach, makichas chuban maur ke maur sarawi. Amen? Are sarawi pan kosang yawasa? It only come from Holy Spirit. Are imak cha anana ngayon sarawi na cha maur? Pwai nganen coach maban lead kicha. Nganen coach maban kalway kicha. Pagchangka ka maur sarawi kukola che. Ran koros chan maur sarawi. Makapansongan payang nganen coach lead ka lang okay atin pilo ko lang mo subsupok panso karos magchasoche paki leading in sarawi okay the more you follow the Holy Spirit the more you become holy. The more you don't follow the Holy Spirit is the more you become unholy. Pagchojok chay so lang gan matawa maaka ngay buwis sakaw ngay buwis chukun painet ngay buwis chukun yang ischu ya kamal sili ngay ay mo so lang mga buwis chwala mga sali lo ischu saksakaw sili. What about not following, not obeying the voice of the Holy Spirit? What about that? Yairan mo. May soche pekyang ng saraw ma lokayang ye. Soche waksang lap may sakasagawan way. Soche wak pasang. Pwede it disobedience. Still, that's called disobedience. Chachuka kanta makakcha may sarawi ya pagcha kaniyang amangan ng gochinda perta ko kapakap. Utani puang. Chaban chekala acha prayer life, cha solarangi. Kachaluwa chalar, solarangan kapakap, ipang kapakap, lepin buloy tabak koway,
men mero li chegalay mirer. Solar nangi kapakap, solar yang watawat, ipangakita watawat kilang long chenan buksaraw ya ilis lisoyer. Iwiya watawato pang solame ko chika koleti. Iwiya watwatak mga sanan coach tuwa cheche. Iwiya watwatak usangan puk. Ischuk kulang di cho watawat che catching things, new things. Ischalya letter revelation. Me coach me rong ran watch. Gusto-gustoyanan po kan labing bata kamen sumbata gusto-gustoyanan labing bata kralaut rajgigisu. Tirin rambu magustoya. Then the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Lemon coach may ye chapin wisdom, knowledge. Masocha lemon coach na nachamur isocha pangkak aleti erpich ischibangkak ale knowledge. Knowledge tagoch knowledge. Wewe marain. Sabulman coach revelation. Kotialen masan ang coach. Masocha lemon coach na naimur ikachia sanger erchitier wanim the Kate wanim when yen receive revelation. In the whole wow, is chumetawe. Ikan watak ran puko chikan matmatawe chame. Oh, yanane lumugakaw no. Yang mo lumugakaw no. Yanane saraw, yanane sulang lapo yan kak lalokong. But going that deep, I didn't know. But the more we're learning in the word, emenalunggo ko siya. Ay sumasabungala ka na deacon. That man of God, tane. When lautanam rong alialet yo learn no sugul kiyo ye alialet me coach loud going deeper and deeper. Then the more you realize that you don't know. When lautanam es yesela o titiarata sangrirkan and Wayne coach when lautanam koko tilanan wasalal ay when lautanam kilikilangata mag koy kasusuka rin. Awan laut nam socha tutut kamem chepon seto iwan laut na chalamala makakachamawar. Praise God. Kusuya lamala makamawar. Pagkaka. So para dabisi so lang laya school sarawi. Yes eh. Yes ka po na po silu ay yes mo ay mawar. Hallelujah. Praise God apoy bilpuko. Title yung tariyaw iwawa kareta ka. Mawar. Hallelujah. Rigan makabayang sa makamatamatawan makese. O kaakakamawar. Kasalapan makapampa ponseto. Kasayag tuto mga manu sa kasakala. Apwan lauta na chapan chapta tuti. Kokotila, chapta tuti. Yan so may yamat matawang match. Agachaman na yung ikilang laklang nanset nan mataw. Song light kan. Aso magam nan ngalangalo. Irailagis kaya ila nan namo. Kay kakachelel nan namo. Ayatuan makan lusi ila mas likiyo. Mapelbanan tantra tupit po ikanyang klang laliki kolorin aray kang kilaray turis kan aray kang kilale aray kang kotila klang wasama mam laut kan klingan wasa merset kan pilu kaselel nang seten wan lautan aray kotila iwan lautan aray kliklang ata lingan nang seto iwan lautan aray kliklang ata lepelepen mamakan. Apyech ngayon chepon seto. Akasay isme utane pil. Poyech taitelo. Ipil miyay ko ibil saulang klar. Wanay so yu ibil kan tech mechkan. Ngaya ka mawar na nay mo saulang ba utane pil. Tailar. Hallelujah. Praise the Lord. Wana chalamala makchamawar. Akak chabil saulang klar. Iwan na chaban mata wa iwan kasalaban makchasese. Iwan ay kasalayan kachabet-abet. Kachana na tuti. Masyasagilal na nam. Udani ganinda. Wow, ilam-lamame. Yes, ame, coach.
Atanan ong yigang kamberin da, wow. Ilame-lame may blessa me coach. Atanan ong yiyang kamberin da po nani up chelel 0.1%. Wano'y susukaran. Da, wow, I need more. Imenesela metir. Abu shikak need more. Shikak set at the things of God. If I'm still in the flesh. Ischikak kaweweta. Pwede siya lalakong insamba buk sa Roma sani kan totong yam lalakong insamba kan kawewe kame ko magosang ren ngeno. Yam magitin kisingayo. Tana magitin pay. Samba ban klang magitin ngeno. Ban uyag datok magitin pay. Crazy. Sama na dalapan ta uyawi yachkan. You cannot understand because you got weki. Why? You are just a carnal man. Natural man cannot understand spirit man. Just you got use a natural man chan weki megos magosang ren ngeno. Chan ano yang mimen in the spirit pag chan kag understand song kan me in the spirit. Hallelujah. Praise God. Glory ang kauno coach. That's why we need Holy Spirit. Kachana na ngayon saraw na siya maur. Kaday char kila po kachukin sa kawan wayos chukun. Aka ngayon mga boy chupin niya yung saliya naman boat. Aka imaw na maurin sa ulang. The question is, angay saraw yagan lo kayaway. Kaya sarong ata. Angay saraw yagan bang nugunta. Perda ka baga plok riyaw silun sa oran. Kakunpay kiyang. Chabeni tak recha question po kach. Angay saraw ta. Kay zizol. Chagunpay kiyang. Ngan saraw ta. Koy ko lo kayang laban ta. Makoch bakpak. Ay, segment lo kayang sa watch po. Laban kan. Kailong kaniyela. Whatever. Tama nga sa rawin tindang ka. Are we obeying? Ka babagyang daso. Babagyang ang sa rawit daso. Pwagi inganan coach. Wana babagyang ang sa rawi iwan na lilit ka lang nan. Maur sarawi. Wana sarawi la iwan linganan coach. Iwan glory of God. Mabuka na kay ko saya. Then at the latter house will be glorious from the former house. Tene, linganan 10% maso, linganan 10% match, linganan 10% maso. Why? Because Holy Spirit, the more you obey the Holy Spirit, the more you go in deeper and deeper. Aliya let it deep things. Masangran ngan sarawi. Sangrer kan magchaschuweweki, nganan coach kalep kak reveal. The more we are still in carnality, one lauta na siya mamaur siya, wuto ko mamaur, iwan lauta na siya siya weweki, sangkan, mga saraw isgusguligan ka siya. Siya siya limiti goch ko ang tiyan tayar me, agag siya mawar. Siya siya limiti kao na siya siya weweki coach, unsek. Pagkot siya limit. The more you seek Him, the more abansan sa lengke siya. The more we keep to koko la nan lol, koko dila, es chiga gichar, acha wewe ge coach. Ayach ngay babalaja ba sa taka. Say sir. Igulang atar, lichak ape. Ito ko tiyer lichak. Uyatan sa kumamo. Dito ko dog se ape. Kaya ganito mga maririyo. Praise God. Yadan mamun nan ngalangal ko. Akay bilale di siya mo ayale revelation niyo me. Sa istulula ka mo. Isay klel nan namo. Isay kaleti me coach me tama nga ng coach kikiyang ye. Tami kalyale di sang ren nga ng coach. Buwan ka nga ng coach pagadartop po kita.
Kechan rong sang kau no coach kupure en pataki yang kecha songkan wan lautan acha itita wan ngai sarawi ai wan lautan apan kokola o wan lautan acha pakpaki o itita wan ai wan lautan a kamakkamesang puisma kecha pachapat cheng cha kai sang utuk ak cha kai yang anen coach cha kai sang am utuk memesang haleluya cha kai yang itita wan ngai sarawi ya utuk memesang Akacha tutuela kauno coach. Kacha linganen coach uya sansal na chamor. Kacha coach cha uya cha tuwacha coach. Cha raseng coach. Akacha chaka katan raseng coach we're not. Cha so chaka kasaleta coach pagata. Cha align. Acha more breksang. Imagardar mas chochonta labay sa ulang atame uya kame. Labay sa ulang atanta mo. Waye sa ulang men. Chuma may sa ulang achwa santa toko. So lang men. Praise God. Pagkata, we're not aligned with the image. Ma-coach. Kaya kakataniki. Chat yataniki magcharaseng kauno. Aba siya magumagata siya mauso charaseng coach. Ikaraba na siya kachkachiyasang kaskasaleta linganen coach and manifest through us. Rom ko sa yayar. Tene, creation. Kapikipinga pangalarawi that they're await with great expectation. Rawiyawi yat sons of God can manifest the glory of God to deliver them. Wow! Ong ye bluya me ko chima kappa yang ye. Ya tipo sangan jinjing nang saraya dai sese wat nan mga register nan tami ko letier maso. Wawaya wat nan masanen ko chaps chika galet new revelation. Pagta Ilan na may sayer. Iwada ka dis chuk kasik no revelation. Isugas ka sa mga kapra yung coach. Para chistarenan mga may sayer. Block. Plakala. Socha mga kap kag iya kagaleti. Pagkita. Poy kolokoleche. Tame sayer nan moin Moseso. Hallelujah. Ikamelala mga nan-coach kayang agsambol. Nan anso kay sa malar. Niyay kilikilang maman. At fansin technology. Me karusiyan at yat fansin. Kaidak siya technology up. Sampa putan. Magmakit me karusiyan at yat fans na anso karos. Okay, sampa malan at fans. Pwede chapel kin copy. Ekasansal tong ye. Example in so what can you use cassette na kan rewind ko? It's not gonna work in these days. Right? Kan borla go lang nom peso kan cassette kay kap melan rewind. Rewind kapuenta. Hallelujah. Ischandame es workman maso tame mean kachane se sensitive ang magdin nganen coach match. Pochas chika kinta. So. Yang mamang kapakapen. Chay pan chepcheperti. Chay gibana pe chay ka. Yachma chay pan chepeninta. O main coach. Kachas chika register yalaro kasanadiyar mamanacha pan lokayang kauno. Let the Spirit of God leads us. Chama-chaman, menan Old Testament, ragan pitulong nan kelo, pitulong alanan, yatanaw, ragan pitulong nan, miya takay nan mol sarawyo, ragan pitulong nan kelo, with praise. Ima Psalms, buki, irajigajig payo ko soya. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Kaganyang rong kolo, scripture yo mo. Pitigilang nan kelo kamang yung kapangkalangan. Pitigilang nan yatano, outer court, inner court, into the holies of holies. Kachawa mo. Okay, chaybang yamang maya na chaybang chepchentame kosonetier. But worship chaybang chepche, led by the Spirit. Chasalana na pagpaki ma, chaybang chep talong nan meme. Okay, ameno yung goche tene.
Kapang pitulong nan gates, pitulong nan outer court, pitulong nan holy place, pitulong ala nan holies of holies. Nan Old Testament rakumprem pitol prala. A New Testament tagapitoyan wiya. Once you are in the holies of holies, you are in there. Rest of your life, you are in holies of holies. 24/7. Holies of holies. Numomo holies of holies. Karabanam abiyap pitolong mo meme program pagkita akagagan pitoy. Praise God. Nan I so what you are in holies of holies. You are in the holy place as a priest, as a king. Kaya called to be priest, kaya called to be kings. Amen? He's our King of kings. He's our high priest. Akaya, patacha kanyang kapitoy barakan once in a year, proto. Kaya 24/7. Siya bilbang pitoy sa nang presensang coach o kola o Sunday, proto nang presensang coach. Imak siya ibang kang program ki. Pagkita, siya kang pitoy o sa lakang presensang coach o Sunday ka proto nan simpito lang sukak. Utan juga yung presensang coach ranach. Utan. Hallelujah. Praise God. If we're in the presence of God daily in our walk with God, following led by the Spirit daily, we are all 24/7 in the presence of God. Amen. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Kapag coach. Hari. Kalangan kiyang kau na coach rawach. Amaur ay maur. Cha continue. Stay in the presence of God. He is the holy God. Porque without the presence of God, we cannot be holy. Iray sa moro kang miminan holies of holies. Memen mesocha pan tiarak para kasambal aray luko, kasambal garments, kasambal mekaros meratatong gemaraban samen rap talong ala. Rabang bubutimela. Amen? Rabang bubutimela. Tuwa cha chamor, makcha socha pan maur sarawi. Chap mamamata sarawi mumanay mamaman priest. Mamaman kautak yang kauno. Kolong alanan holies of holies. Kaya bang buti mela. At siya mo rin sa ulang mela. Kaligalang way mamaman chelo sa los. Ap mela. Amen? Mela, so laro nga sang kauno me coach. Sila kakrong nga sang coach. So siya kakalete me coach. Huya kapagap nanan sinanay kapagap apa try. I'm trying my prayer. Mir ba nang kapagap, kamen mir chor. Kamen mir, bagata. I am not following the Holy Spirit. When lauten at siya ititawan ngayon sarawi, ilauten at siya pansar sarawila. When lauten at siya tas disobedience, disobeying the voice of the Holy Spirit, nan ran koros, iwan lauten at siya pan becoming unholy, walking in unrighteousness. Dami saraw yab galing at kalitor ko mesen laba pa. Talak lang at siya mesen laban tanggal nga chukak peweti. Pagkita, we are not becoming holy. Siya mo chukin kamang kasali yalap, unholy, unrighteous. Why? Disobedience. Sap-sapay kang kailalong watak po sarawi. When dirin rambuk siya mayang ngala. Dirin mayang batang kasakiyes. Up. Disobedience. Sap-sapay ka ng sarawi. Ang sarawin tamo? So, birthday, tsaka kay sisol. Umawang kasaula, next week. Perda ka baka kulako? Ichikak pertanan kulako. Iyanane, utan. Imeter, yanane, meir. We're not obeying the voice of the Holy Spirit. When atcha such a big yang ng sarawi, we become vulnerable to the devil. Chachapta open door. Ong chepele na takcha. Chapur yang mo ikiche. Sa lain nangan kapakap. Chapur yang mo ikiche. Chapang yang. Pangako yan sa raw. Ginanggang karkarampay mo rin sa ulang. Chapur yang mo iki. Kusang iya. Pwe. Akay kalalong watawat. Kusang iya pwe. Ibilgan bertawat-tawat. Hallelujah. Ikan bil bertak kapakap.
Are you obeying the voice of the Holy Spirit? Or isese, yang manibanese? Yang manibanese rong kapchian coach. Makchase sa rong ngayon sarawi. Let's fast and pray. Chakay si solo kapag chaman yang rong. Salang chakan kak open pagchangak yang rong kapchian coach. Pwede yes chukay daksagas yung meme. Aka. Sister Daphne Kalep kakrong sang kauna. Kchay po an kaksakiso. Angay ischu. Kaya dang kaksakiyo mo. So lang koros kakrong ngay sarawi. Aba pang kosang niyam achaplatak chan healed our bodies. Palwarachaka and healed to the voice nuwiapen coach kan. Chan may tala mayroong ichara cha may pangperta. Apyan nanet, sacrifice kilay pango. Amen mayroong ngay nanchiyang porta ngay pekyang. Pekyang, the more at siya pekyang ngay sarawi. The more siya panggil kilang ata, mga siya maur, sarawila, siya sranchi siya peren krong lipanet. Amen ba sarabas ang siya kapil, Kaya limpepeteng rong kusay mga kan lipanet ka nakabilik. Kol siriya ramasakan. Na kasi eseyar mo akan pausa masa ng gocho watawat kapagapki. Awa, chapal, apaliki. Kaya lipanet tawa, kaya kusaya ramas awa. Abis ka kabagap lelawa. Kapag nga coach, kalangan kayang kauno coach, let's continue keep roaring and groan in the spirit. Hallelujah. Praise God. Pwede apan so say kitcha. Continue. Pray in the spirit. Ninduang bola ko sa yan anap sa swano. Pray to that such a limit. Kapakap. Miya mentayat mo isa ba? Miya ipang kapakaparamas ka. Miya magkotok kaos nga sa outre. Inta, oh no. Praise God. Maybe they don't understand. Pray. Pray, katelimit ng kapakap. Pray, kapan ong aramas shuweweki. Amlo kaya ko ba tinta magagakbil mamman solami ni language, solami ni syllable, abam tongue ko pambil kola me solami ni puasam da garata shakara baba shachaya ikakin chingitian labas bigintang ko. Aban lennan language shumagashikakin chingiti. That's you are elevating in the spirit. That's diverse of languages. That's diverse of tongues. Kachana na crow. Apo yung mama, led by the Spirit of God. Chep, peki ang sarawi. Peki yan ako tiki siya. Peki. Apan lalan point you. Makamimi siya na labalin perkit kabaga pala patarong atay ray kuro kaniya gabich kaniya intayet. Oh, flesh still alive. Makalalan point you magagabaga so check kachaban kisima wrong. Hallelujah. Oh, praise God. We need to reach in that point. Mata-matawa sa laba banta ka niya. Comment na bang kutir ka bang kawaya, ping na teng ya, shera, yechkan. Never mind. Praise God. But your prayer will touch and change lives. Not just lives. Change the atmosphere. Everything. Chan, walk it, just by prayer. Prayer. Hallelujah. Arimanen karachikang chay korusyan, kakayalagagin ka chay korusyan. Let's continue pray. Pray in the spirit. Continue pray in the spirit. O delimit nan pray in the spirit. Tongues. So, gola, o, pray in our language and then, gola, o, roar, groaning, o. Lima tagan nature ko. Saromasa niya metametak. We are warwarin metagan nature. Pagkita, she's groaning. Nansoni sa kayo? Saromasa ni Jesus ko lang last kamera da Lazarus. Jesus groans. Ni Jay Buksaram Bombay, maminda Jesus ta. Kabakap? Groans. Groaning means so nakanmetak. Hallelujah. Amen? Ariyan sa magalelnan point mo kanin. Samba pa ninta. Labang iwarwar mahal. Ngay sauch. Mga timan poses.
They don't know that language in the realms of the Spirit. Those are war sound of God. Hallelujah. Praise God. Kamu nga coach. Kalangan kiyang kauno coach may karusian ibang bagita che. Chay dolanan. Kapakap. Mami, okay. Muna chay madolanan kapakap. Imen open da che. Miyemen ko siya may coach. Miyemen share may coach yung chay don life. Ibang bagita rin. Ratsin. Magagak share ang chay chetame. Uyawiyang kayo. Just share with us. It will upon yamen sa wasik chay karusian bil uya testimony yung chay karus Kalanganan coach. So sinong leye. Kaya nga, Ter. emaw. Kalangan kiyang kauno. Ipiliang to tapi un sumwa ranich. Tame. Teacher yuna kuskusuya. Ayo. Misang nayo ikot. Kisuya kuskusuyo ngay. Touti. Ngay kapakap. Ngay kapakap. Iwi kapakap o. Ngay pleita. Ni ay pata ngay kapakapyo ngay ulla. Indami iba nagkiskommal. Riyan sume, isa sa may latay istuwewe kaya asume tami kilangata olemen ekol kasik riyaw web chikay pistor. Eri kayo ne petitong ye socha kanangay. Karyaw ne pilpeto pil socha kanangay. Tuweche ichuya song kapakap menta ikaw sukte ichupil chang tame uya iklang lang tanim imwe isumwelin me imwe changay tame itani tuweche i roar up utan lip-lipin kailay kota sana kapete ye eri olo solam ye wekiya me na asome teno ko ipil klang ye imimi pawe ay klang la asome olo solam ye mela nore naramas kay ikaklang la resal takla eri imei ipilmencher imencher pakaite kenetne leleng songka nan parne kero isuwe weki iwi kapakap praying tongues nanach closet up ano kalaman soran tenipong tenenran ansome iwi kapakap tuwaji ka klangach piltungo tuwaji tan gap mot tuwaji nang custom klang utangeng saus kau yakin chayo ko chang mot tuwaji re alula murai ut mimiyar ekistola sangach piltungo apret re toyela eri weki ya chapter na par na kaya pushi isu wek tayo may lem inta chok wi lem me muna pene matawa me apo koko to lel nan parech may chapter ikin wi asong kapakapa suwe weki erniya so mena week no kaya chapter search nan asanang coach ta coach roar tame masanang coach karasaraski ki coach lion ikin tap tame rakang karasaraski ki lion weki coach apo na sumi wiya watag rasarawi chungetinan osaya isak wisak iran pukwo utanet aininin changre yayo ipilpurang watag ngay kola chinang kapakap
Ndami ba nagskommel ngay wiyata songo ngay mirla. Eri ikamelele makaiteken kanamelele makaiteken ngay klep leleng songko songwe. Mwin miyeche aramasang leleng apewe. Apu tami menta ikalangan kiyang kauna pwe. Ilemelememe miyen mitene ikapakap. Apunan ikak wiya songen kapakap me tuwa che mwel sound yo me kila me kamela olo. Kaiten lepin lo kaya minta. I cast you out in the mighty name of Jesus. No, so utan sang tana kaila sana kapite kowe. Eri utan ikamelele. Ikamelele pa weki we are wrong aramas ya iwiye ngay yuna wiya koskoso ikaw kawewe yang yapis weki. Istukat tamen tintayang yew. Asumi touti sa ngay kapakap. Ewa kapakap o ikolache. Me karusya kasansaleng yan ani yoraman. Sesema oraman teta. Kapang kiyang kauna po iklang. Ikamelele yatulul. Isolapi kasalki. Kari mayman kalangana kamarang coach. Ikamelele makaitekin pain ngay me. Kauna makaskasaleyang yayan kamelele wiya pega. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kalangan rat kaiteken aramasemen teriemen tesilimen me irong kayugong child me kolto. Iuya kapakapchole lang nan me ko chiyo. I just wanna ask. Me ko chuya wiyang ye. Me menta something weird. Me ko chuya wiyang ye. Ainda praise the Lord. Kap nga ko chesto kaite ngay sao chiyo men. Kaite ngay sao chiyo men. This is the voice of war. Hallelujah. Voice of war. Ibang watagang child. Irambo me ko sa yaw tanan. O sa Isaac. They shall walk after the Lord. He shall roar like a lion. When he shall roar, then the children shall tremble from the west. Hallelujah. Trinrampung kayo magkusukusuya, Aptame ako sa iya, pwede ma, kocho, lion of Judah. Kametametawe, kan pelian trakan, peyang trakan, Leo trakan nan Revelation is agriyaw. Yamama nampang peyang trakan, Songongan mawan ta ka ba use? Chundin na makate use, I cast you out. So, tama chay gusto saya, cha limit. Pamakapan use cha earthly language, cho earth in other realms. Earthly language ayit che. Okay, tama mean, Achalo kaya magshantin tame, magshaiwewek pene. Limited. Am kapakapa itchawa sa kaleliyo. Karasabi magkakapakap kichele lang papakalap ako. Am kapakapa itchere ng papakalap ako. Agas chikapakap ki itlelwa sa makoch ko purka kang kapakap kiye. But once you're releasing that sound of roar, mabugusaro mamasani o groaning. Jesus masani ang child. Crown in the spirit. Pilang Revelation, nan Rome walugas ko siya, the earth groans, creatures groans. Tama ko siya ang chaylo, makachapan limitche nan acha language ka banit chawasak ko siya. Amaka release the sound of roar and groan, kapag social limited. Pwepan lelwa sa Korusian, that sound is the voice of God. Kapagapapan lelwa sa kaya lel China, lel India, lel mo, subil lel chanan mo naramas. Create, wakit atmosphere, mekaros, pang toke creation. Aramas ka pichirang kita, choko, ragolularo, liya ka pala, why? The sound of groaning and the sound of roar. Amen? Tanasa maliya matamatag warwaran matagan na ichiko. Ikintrakan of sympathy
1/3 of the stars. Pagkita, rule and reign in the high places. Ya episodes 1 ko siya. Rule and reign in the high places. Pagkaraw was sons of God. Sa balamang goch aramasakan, aramas mepan, remove right, dethrone them. Eri, liyo ang sa maliyo, warwaran metakan nature ko. Ayan so, deployment. You can track anot, magkitita. Sipetatiyar usuko. 1/3 of the stars. Yawasa, peun samta. Kareta, totokan stars ko. Yingay sauchkan, meban totoknan maura na ramas. Totoknan maura na ramas, attack. Magtsabang kelang attack pang wiyawi sang left and right. Magtsabang sauchkan kelang mass. Pweki, chay mimi, this is the days of the Lord. Tanay kanche, at ame ko sa yawasaw, tanay liyo. At tiyangalawa sayo may savior, yay nan wilderness. Tayo nan wilderness. Iwas at Jesus mesang. Icho wasak chaban savior, liyo yay church, body of Christ. Liyo yay body of Christ. Kapakapin liyo, so nakin matagan na ichiko, we are war. Samba ka wewe war, prabangka ka wewe ang tama ko kawaya war mahal. But no, samba bang lang urong krabanda mo kawaya war mahal. At alapen ta, may sauch. They don't know the sound. The sound is the sound of roar. That roar sound is a war. We are ngulen mawan. Ngulen mawan. So nga mga chinchachabe, layon manepan, ngur ak nasi sa woman. Koga ba chayang matawelas ng catch mane, miyaw nasi sa woman. Ha? Kabang magkitikita ng lang kacho, kabang magkitikita masabuyan kita ng lang kacho, layono. Layono, ikamela naman layono. Karong at siyang ilan nak. Nanam sistemen po mo ingkak shutdown o kami tamatawayar me. Iyay melaro mech. Karatang ngilo ng salangan mo chapel. Oh, ekan rarata. Hallelujah! Ikaraba na mamakita chapter sympathy. 1/3 of the stars. Stars ko yay ngay sauchakan. Marapan deployer o pan tatok kusan nan palwaran na ramas. Aramas so chinibilibilel so lang masocho na pata. So lang mamamaytang at siya utuk na benutuk. Mamur soches maur sarawi. Socha maurin maytang Christ and control aray maur. Socha wait ka ngayon sarawi. Ngayon sauch pukach. Pantotok nan mga naramas. Nanaray matamataw. Control rail. Chabang purpuriyang mahiki. Lapo tao yala. Eko'y lapo kayo din. Eko'y tasuwat wiwiyawi. Eko'y store sa kalulutar. Eko'y tama karata ka maramas. Yechkan. Chababang purpuriyang may. Pagkita, deployin ni setan na ngay saucha ko. Deployer. At asya bang uya, potraka na nakchen bisgan dito. Aba magkita, the shout of that pregnant woman. Karata keep on roaring and groaning. Imanintayang uk, makapakapwach. Ebanlit ka siya lang nan level in kapakapwach. Iman ka tete, may siyan din dache. I experience it, ikalang the result, just through releasing that sound of roaring, people manifesting deliverance wiwiyawi. Just through that sound. So siya nanil ko laliyan po na ramas ko. They're just roar, Pakpaki, and I see it. Tin deliverance. I say, wow. Ipin mo, wow, ki. I say, wow, why? Because this is the voice of God. Hallelujah. Praise God. Kabung ako, chimen, kongongogin, kakailangan ka let's continue. Let by the Spirit of God, live holy. Pwede ngayon sa uch pugach ter, tatok na maur at jamur. Amen? Abchama-chaman, this is the days of the Lord. Magsabayangi Jesus rule and reign. Pagsaybang magkitilanger na nuiten. Saybang pralang nan matchwalan iten. Hallelujah. Amen.
Chabelan so. Nagyar. Foundation in samba mo gitar. Songoros met chapel control. Songoros met chapel kawata. Cheftar rangti. Glory to Jesus. Abraikan chameban to part in the wilderness. Sabolaman coach kan meban more sarawi. Big yang ngayon sarawi. Itawan ngayon sarawi wrong. Ititawan o miminan wilderness. Iray meban preserve. Jesus miminan wilderness. That's where we die flesh. No sin. Place of purging and crushing. Place of prayer and fasting. Place of holiness, sacrifice. Wasan maur sarawi, wasan wiye maur sarawi, memesang ane penutungkan. Mesampa ban detect, chapel ban detect. So chakak tiarata sampa mamurecha. Ayat wama detect sili, oi tiarata. Still I have the world in me. Sambaw ya mamurcha na matmataw. Sambaw ya mamurcha na inang. Tip ya mamursa liche. Tuwa chan lota pot. Then a Lot's wife. Lot's wife, Azoros wife, ye church. Pugis so lang men matan gan lota pot. Tsaka katan gan lota pot. Maew pinin so lang. Mem atan gan lot pot. Rasangan to port sa taman kumara. Up the love of the world still alive in them. Baka pensampa mimi chare. Ikarabane turn back. As I may look back, we allow rain soul. Coach chaman baka pensampan mimi charecha. Chaman babago chap still looking back. Why? Our attention, our focus, at chaparan pilmimi chamo. Karata sambang magkitay chika kita, chabilban yang chikang kita. Ama chaka borobor man mimra and Christ, sangkaros mawiwiyaw ni sambang magmagdan sa watch. May karos makomomomalaran sa watch, chaban yang chikang kita. Pagkita at chaka borobor, so chamimra and Christ. Emsili ni samba. Hallelujah. Let's pray, eh? Chay kakabakap. Chay tachi kapakap. Hallelujah. Hallelujah. Father, we praise your name. We love you, Jesus. We love you, we love you, we love you. Sam, sawasigit san kakakirta na nach pakpakikum. Sawasigit san kakakirta na nach lamkin kami. Sawasigit san kakakirta main coach. Sawawakir limpa kong kitsam labal ab masochayiti. Limpa kong achimor, Lord God is unlimited. Lord, limpa kong kich main coach labalabet pach. You love us, Lord God, so dearly. You love each and every one of us, oh God. Pakong kich main coach labalab. Sami ach kapakap sen pakong komu. Ach kapakap main coach labalab ach pakong komu, Lord. That passion, Lord Jesus, that desire, that fear of the Lord. Oh, we pray and ask you, Holy Spirit, baptize us. Baptize us, oh God. Baptize us, Lord, in these last days. Oh, rest your spirit, oh God, on us. Rest the spirit of the fear of the Lord. Oh, and kakotiyang pranach more. Says Shumanatan gijis so lang, Lord God. Says Shumanatan gijis so lang. Mesocha pagpagay kami. Says Shumanatan gijis so lang. Mestil pagkaben samba mamor lalach. Says Shumanatan gijis so lang, Lord. Lord, that is still distracted by the love of the world. Oh God, we prayed. We prayed, oh Karaba. Elimanina Saraba. Ekuta ilea. Enumata. Ekoramino saila. Elimbarato koniasa.
Alimania Zaila, Ecobra con Namida, Era Sacratalaba, Elibrona Yesa, and Zarawi we braid and Yaosa, Elina, oh Kiarabada, we braid and ask you, Holy Spirit, oh fill us, baptize us, baptize us, oh God, with the fire, Lord, baptize us, oh God, Elibra Donigosa, Ekobata, Ekobata, oh, with that passion, with that love, Lord Jesus. Ah, Aila Sahila, Ekomaninosa, Ekobrahosa, Ekobata, Inarusa, Eriata, Libra, Erata, Aya, Ekosaila. Ya, ya, Librahania, Ekrata, Ekrahana, Elibara, Elibara, Elibata, Ahilasa, Elibra, 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 Ariconiaro, Enicrotiasa, Elibra Seila, Elibra Seila, Oraconi Mata. Hallelujah, Senhora. Salatak mon God, salatak mon kauno. Kapakap, salatak mon kauno God. Kunta kadak lang amen choror. Utaji salatak mon coach karata. E kunio saile. E librato koniada. E kutahutaya. E kutahuna. E kiara badusa. E labra konina mara. E rekuta kominia. Arakanina nada, ekorabata, ekopata, ekopata, elibata, ekomina, erekadekida, eretokina mara. Holy Spirit, Holy Spirit, we pray and ask you. Fill us, Akira Botoni Kota. Baptize us, fill us, Alikoroteniota. Oh, the Spirit of fear of the Lord. Oh, Rikonina Motaha. Oh, the fire of the Holy Ghost. Baptize us with your fire. Baptize us, oh God. Burn everything, Olibasata. Burn everything, oh God. Burn everything that defile the body of Christ, defiling the minds, defiling the hearts, every single karaba that entitled, so Ekuta, sin in the heart, sin in the emotion, sin in the mind, sin in the part of the body, Ekopata, sin of the spirit, Libra Kondamida, Erotopunada, Erosahila, Ekropata, Arekayasa, Hallelujah, Ekonyara, Ekonyara, Orata, Aliprada, Ikaya, Anikarata, Ayata, Alipramukoina, Ahada, Ekoirania, Ayata, in Alimu, Abarados, Arirota, Inia, Ikanina Vardara, Abarata, Alisata, Elishini anina mahata
Aya. Hilialalala Kania mashe. ara. Yalalala Ribata ani marata. mashe. Ora Iko aratia. mashe. Ora Shikarabatani na makashia. marasa. Ora kushindi. Aribaya. Ora makashindi. Aya. Ora makashindi. Aya. Hallelujah, Saha. oh Father. Hallelujah, Almighty Alila God. shina haida Ora ramataya. makoshiki. Ora makoshi. Esede yalamako naramoshi. Helamoshi. Helamoshi. Oh, Lord. Honey, honey, honey. Honey, yalamokoshinti lokomokoshi. Ah. Orakashi. Honey, Ah. honey. Ah. Ramakashinti. Ah. Ramakashinti Nai. Yalalalande. Ramakashinti Nai. Yalamakashinti. Ramakashinti across the nation, oh Father God. In the name of Mata. Jesus. Fire over Abande. Mani Fire over it, oh mata. God. I crush it down in the name of Jesus. Heal, heal, heal. Ekekemokoshete. Ekekemokoshete. Yarokoshete. Hallelujah. 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 Hallelujah, oh Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. There is none like you, oh God. There is none like you, oh Father God. Oh, yes, Lord. You are above. You are above, oh God. Why you can separate, oh God? We bow before you, Lord. We lay it down, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Romokoshi. Oh, Romokoshi. Oh, Romokoshi, Romokoshi. Oh, hallelujah. Oh, Ramakoshiki Arabande. Oh, Alimata. Lalamakoshi. Hallelujah, Laminata. hallelujah, Lord. Laminata. Oh, Lord God. Oh, Laminata. Jesus, oh God. Oh, yes, oh Father God. We Pratikemasta. lift up souls, oh God. Ikonikuta. We burn it down in the name of Ikonita. Jesus. Yes, oh Ikonita. Romokoshi. Yeah. Iniamakoshi. Hallelujah, oh Father God. We give praise to you, oh Nata. God. We give praise to you, oh Nata. Lord. Nata. Oh, hallelujah, Nata. oh God. Nara. Yes, yes, Almighty God. Nai. Oh, hallelujah, Lord. Nai. Oh, Nai. hallelujah, oh Father God. Oh, Nai. Lord, far above. Nai. Oh, Jesus. In the name of Nai. Jesus. In the name of Jesus, oh God. Yeah. Yes, oh Father God. Oh, God. Yalamokoshi. Yalamokoshi. Yes, oh Lord. Hallelujah, oh Father. Oh, glory. Glory to you, oh Lord. Hallelujah, oh Father God. Oh, yes, oh Father God. Yes, oh Lord. Yes, Almighty God. Glory to you, Father. Hallelujah, oh Lord. We receive, oh Father. We receive our portion, oh God. Oh, yes, Almighty God. Hallelujah, oh Father. Yes, oh Lord. Across the nation, oh God. Across the nations, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Almighty God. Yes, oh Lord. Yes, oh Father. In the name of Jesus. Uamashia maka. Intiara makushente, Lord. Olamukushi. That sound is in your Olamukushi. belly. It's tap in your belly. Oh, It's there. It's oh, there. It's there. oh. Just get this Jesus. word. Just release it. Yes. It's in there. Yes. That sound. That India sound. Rokoshi. Sound. It's in your belly. It's Mm. in there. It's Yes, in oh there. Lord. Karadusha. Oh, Ah! Ah!
Naya. Aya. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Oh, glory. Oh, yes, Almighty God. Yes, Almighty God. Yes, oh Father. Hallelujah. Oh, yes, Almighty God. Alekania. Arata. Oh, Arata. oh, Akinara. Ile oh. parasata. Oramakashindi. Aninara sata. Oramakashanti. Alimanata. Oramakashanti. 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 Oh, hallelujah. Ikonirata. Aliparata. Ikonita. Ata ata ayalata. Oh Lord, Alibata ayata. all the soul, Lord. Oh Ramagoshindi. 1, 2, he, Golo, Shinti, Oromokushinti Alamakande. Lord, Shiti, Oromokushinti. Hallelujah. 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 See you, coach. Kalanganin kami. Sa tiyungalan ka kapeng sa uchikan rawach. Sa pagpakicha sam sa ananay kami. Sa ananay kami na nachmaur. Sa pag sa mananay ka laman kami na nachmaur. Sa pagkak sa ngan sa rapap taisi kan kachangan na musaraw sa ngan sarawi. Oh Hallelujah. God, we ask, okay na Hallelujah. ota aani ayata. Hallelujah. Ali ani ama ani ata ana gata. Hallelujah. I Hakiara Oh, Masaya. Sabbath, Lord God, the fear of you, Lord Jesus, in our lives, oh God. Oh God, kalanganin kami kamang yung karus o mamasan, Lord Jesus, mimiyarecho, Father God, sarong maing coach kalangan. Lord God, maragat yung kasanad yung kitchen marenga pran, which Father God, thank you, Lord God, for the arts, oh God, tani kumata, o mamasan, Lord Jesus, maragat yung patukitin na newo maur maing coach, mata mataw, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for the changing of the mind, transformation, God, ekonido sikoramuta nikoyata. Father, we praise your name, Lord Jesus. We praise your holy name. We lift up your Shiti, name, Yeshua. Shiti. Yeshua, we lift up your name. We Oh, want to give you hallelujah. all the glory. We Worship. want to give you all the praises to be yours alone. In Jesus' name we pray. Oh, Shiti. Hallelujah. Hallelujah. Kalanganin ka no, Coach. Father, we thank you. We praise you. Kalangan ng kauna coach, kalangan ka may karusiyan, dapat siya ilog pa na isuch kan rawach. Ibang kaprawang host. May God be glory. Let's continue pray wherever you are. Amen. 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 Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Kalanganan coach, kalanganan kami. O karusia. O karusia may pachang share po Facebook Live nan paran kapakap. Praise the Lord. Mona Kasaleria. may tango Nain like ko. can I share for those of you wanna go and Okay. your time? Like may Yeah, mangko yeah, like yeah. man share. I need to Ang tawag. share. Would you allow me? Ay, kom tao la.
So, I mean, medyo based on groaning, ng January, ang focus, I was really attacked by the devil. So, yaman mo na yata, ng malian. Nilyo baby to. Ikaw, sir, numaran ka ang Jesus. Ikaw, sukumaran siya ang Jesus, numaran, iwiyamo ko ito. I don't know why at that time, there's a need for me to go into prayer at the beginning of this month. Kaos, lelma, nanmaya ko lang wando, wendi kaos, tuwarpesang, kapakapo, I know it's not, after we ask for forgiveness, that's really a demonic coming after me. It's not kahit ramas. It's a sound. Ngilen crush me down and defeat me. May kausali, ay po pilisong lo kaya nga, iskakrongi lo po apiw kelay. Kaus, mag-check-in kaus. Ngay Wendy, kabakapi Wendy, tuwar pa sa nin sa orana pil kaus. And that Lord, so chukak. Mamar for the first time, maybe worship. Pero tani may isang o, okay, tuwar pa sang tiyanan pilapiw. May kakausin tamayin coach. Tayo may tuwach ay prepare the pana page. Da coach ma. And then I start seeking such a cock, me coach yan na ang dami. Kapakapasa po. Sang kiyang kaunan makakiyang ya. Doon maso. Aklap sang deep chorus. Likam. Suk. Or ito sang kiyang coach. Is there something else? May cows. Sukak tuwar pa sang ipil. Wana ipil sa salaymen. Lokayang aramas. Apuya sa misipang kiyang aramas. Dami susubayo. Tuwar pa sang yasarmes shipit kiyaramas. There's some, ang sa what you kakirindaan, sabi mo lalo, with that desperation and need of God. Lord, is chukak. Yan uyas ang may kakaos no marwatch ni ranwatch ya so atame. There's a new thing God wants to teach me. It's like chuwang message of groaning and roar. Ngay tuwa sa mi perta dyan ni Sorano. Baksiluwi perta. Kaos. Milang kaos ko so siya. Perta ni may isang yung piltutuwe siya. Karitay ko in the main coach, what is this? Minya sang ang uyapan kaos may isay kiyang tama. Okay, when siya ikin isingokan may kain sa insuwa tama api ka uyame. Emaman mang pakpak iya. Kay iya sir makay tinaramas. Tuwa siya, demonic attack me suppressing. Ari, gugulaw iba, chuwang message in groaning down that siya shorty. Me, kauna spoke to me, may ibang paper, may ibang mawinin ba? Ibang luz, yanana kota ng elevation kota ng puwing kak mawinan, spiritual appreciate the scriptures. Asa tawa me, awdacha kotong na naimalyal me. I believe the Holy Spirit. I didn't believe the Holy Spirit teach me in that desperation. Wake up, may milalew. Yanana paper we. And Lord, I need the scripture. What is this? I cannot just I told God, you cannot paper kapan paper kapan men kopungala kapan men kawewe kapan men match angoy mo kanana kwita pa we. Ibitadok nan surgery clerk ng kapil na ako away. Kasi so pa chuwang message pa ko tong ya message in nawin pa we o grown in the spirit. Melel message ma Jesus mo ang Krista kaya sa tayat Lazarus. Dama Christ wiya po ibil kanya matawa. Dame wiya kay si soldaro ikola. What did he do before he raised Lazarus? Or the message of groaning ipakyutan wasaw. Bakpasang watakoch groaning nga. Aba ko tong yame nan
ikinuk tiara dano so kailangan sa makamina na atak aramasuwang kam na ng punot akakapakap kasi sa lata ka panta kakaisisi ko sa lata ka panta wake up yume kaya nana coach magkakakinda ba coach karani ko isawo na nam kasi niya yo ay anani yo mo mi wasaw akatilye ito sang lale ranwa chika ko sa yapan so mi mo isay ko wegta tama kahuna men patak yung yame ikakausin masyoka. Is there something else I need to know beyond this? Wake up nan ngani. Ariyan sa may message of groaning o kotong yung. Dakoch groaning of my coach. But why am I makin kapakap nilawit kiway nim Ari abil kotong yung ariyan sangan if I'm just make it short. But message yung kawan ko dan. Yaramen di kamun fasting. Yaramen di kamun kapakap. Yaramen sangko witang purpuratong na naimong yung. Mrs. lang tayo banta. Lord ipakmak. Ichamika koda na isawo. Koto o imibang kakinta. Wake up na ngen. Main coach me. Sa kapakap. Ngay simpanin ng kapakap ni Soran. Sa kin kapakap prayer chain. Kay Rakiti. Match na isar ka ba yung kapakap siyempre. Sa banda siya irok lang. Kich kung kota makawan na tayo. Yaramen likamun prayer chain. Maging straightforward. Ay tiarata me we have kauna maasanto me iyanana kapakapin nan grown in the spirit me ikakinda and the sonak the wake up me so janana words melel nang clock suluk may chaman nang clock sulu ni sora mag check and chain prayer okay baka kapakapo ko sa kakanta ng tausa God spoke to me na nang sawa iyan sound grown in the spirit may mim na naikulong ito kauna push yata nando watch ko nan mo nan wasa sa kang kapakapyan ni Soran mag-grown siya magaban man kochi romosh isa sa tako ay mabita nan well may nang ilayin so nakapasang kanap nan nga niya wana mi na nano coach kamila nan mga ng coach makat kapakapasalaka kuti song koy me Kawiya mimilala magutan you need God you don't know what to say so changum so songkan ichangil magkakakikiyang kawano the last I can give is the sound of my voice maglang one powerful in this message even the sound is what ko membalyan rong kangilaya that's how sound can manaman ngilan manapapan kapilasa mo mangilang kitiyapa mo yaw medyo raigina sa badiyo angil magchay ko lime chay kila tong chay pilse dapat we ayo angil chay dapat ko wala ramas sometimes we don't speak too much la just give the Lord he heard you imakareta imen yang os iyang men katete chame o isa coming to just you're the sound of your voice mo isibang chay kakawe po ngayon sarawi ikameme siya may nadak chay din yung itu uyapa uyapa waksang apan mila nam ni sangan uyapa kapyo I'm thankful that the Holy Spirit chay siya write it out when da uyapa mo infinity at beyond the social may lelma imimiya taka usang ori dame uyan so may minan sang mapukyota sang nan elevate ang puralanan war may chuwang kauno pukyota me tuwa chay kilkilang tiyang nan surgery yo me I'm not there imi po me ichapta sa lipoy kilangatang ngayon tuwa siya nganan me na mimsal na was an surgery me anane na luisya nane yuta siya na lupitak was an surgery ko ikamuya momot mo awi emergency mamiya me bleeding nan emergency ta loinan po nan araw ko lang ay some process na iray recurri pa na sa unto kung kotsa pa mo kauno inda laut la ransaw or ansa mo coach masan do lel nan groaning me pukpuk tangan niya me tuwa siya ikaklang ti yang nanowar ape kachamantong ya lelia ke sanso ay papa min pompe ang so chorus meeting yo ban plancha short rakin meeting akin lupo masla kau na masantong so ang sauch ma attack we already say as long as my loved one is alive so cha iben ikin bil para kumay ng sauch kan span tawli at puel amo so ang kakan mire me ipokpukta me iklang ti o silati kalakor meman makawalong sang pan holanan sa chuan tawli na nachpuel
Apo misa apo chap ikilkilan tiang mo. Kulang lel yang ay solat chok api kukuto lelma. Makanguna may tang yan pusyola ng song yo misyo. Isan suwat tanan nga isan suwat tanan me. Watong ya sang message ka. Jojon mawin iya. Ang sa what pan just make it short. Satan song natak loud pan lebak wasa ulang. Ka song enemy kochiyon kasakarapin loud. Song kay bang wiyaw ko to. Eu ka pala plimuriyo karta ka una utamang coach kitong chera che wiyapan ko wela. Karta I believe ikamelele. The sound of roar mo na strange atamen. Tanak sing mo man ni. It's okay because it's sound of war in the heavens. Or sound of victory. Mesocha makakawewa. Don't even explain it. Just let the spirit. Sometimes I told sa mimiyang popointa, yaraman check awewe. Nakapakap yaraman kaskasay. Let's listen the words and more prayer in these days. Okay, bakinta ko ay tikunduar pasang sangan desire ko ay may sularman. So chima ways light down wasame such effective lalay. Shiman mi wasame such kachapay. Yanane bil boldness yung makotor me. Ngoya may son wiya ko sa pal ko pa manaramas bukante sa isuwat. Pukoras and peace. Kauna bilban songan na neriyan minan takeo kapan come back change song kay bilban wakitak. I believe God is just giving us tools to fight. But the dog and chepel lungar tara bang katarati ak child kolokol victory. So chukak songa mi wiya kakaus chukak. No, that's why it's an honor. I believe Witana manaman kay denta mesyo work. Ape wiya ya puen teach me na miya wiya pa. Miya wiya pa makacycle tef. Kasya na ano war way. Awa man tinda mo. Grown in the spirit. Poin so me mikin miyam nan. Oin so mikin lalong kapan. Look, may kuchi mamayan ta. May kuchi mamayan na syopan. Answer sa motor. Aput yara tamay sa amin nga niya kan grown in mina na wake up anano coach kalep me look warla me coach kalep wangi sa siya may ibang kawewe. Things just happen fast. I believe because God desires our heart to be hungry for Him, to go after Him. And I'm sure, mapilsetan di wartar katerati yusukan sa wita na bang kita am chacha. Bukang kakwewe. So my situation, you get it right. It's not that kakao socha. God wants to teach me. But I ka sanganatak laut bandel yan ang 2025. Ibang victory. Ibang kosinan kay lai bashwani chikata kareta. I thank God. Main coach, yet. Ma, Rancho ka TikTok awan ma. Hey, ma. Kilang, hey, ta coach yung mo rin niyo. Tama kan. Very important, your heart is to be right. Make sure your heart is right. Number one. Aramas tama ka eh. When God lelrem kabang bisular man waislam time pa chong me coach mesucho kachapa. Ibanda me coach man nonsense sucho miyata me coach. Consecrate ang maurang kulang na wasa sarawi. Pwing ila na ramas me maur sarawi yo kachoror la witan ngila mau in the eyes of the Lord. And every sound you release is powerful and it's the fire makakakunti ko chiwarap me kinkoto. Kachamang ko chiwarap na warmers magkunkoto. That sound kisin ngilo chakot me korusya. So be strong. Grown in that spirit. Grown it 2 a.m. makaporta. Makapirtak lak silu 3 a.m. Just give that sound in the name of Jesus. Makaparkis yo kin look at in the rancho, you can look at your kinawiyaw puta na panchiyata po yap look at your no. Hey people, family of God, start saying words that your mind don't understand. Rimako shi kiara pakashente. Ranchi kan kapwe kate lalawa. No, it's okay. It's okay. So laran sound kang. You can do it right now. In your room, kola with tata lawan sa tongue. Your mind is not understanding. It's good. And it's good because ang so makakin reason atak ko na Marian. Makasin laman ataman la paman look at your oriyang. Pa Marian ban sa chukak atap to. Pagkabanu ya tatamo ko kapkata malapong may miya mekot sa pungre. Abang ko to just tongue to it. We can shut down Marian. So keep that beautiful word going on. And every second, I'm so God. Praise God. Sorry, I know you have to go, but man, that's beautiful. Fire! Out in the name of Jesus. I love you all.
Praise God. Praise God. Kap nga, coach. Fighting from above. Fighting from above. Ibang giwichiran po kumekos ko sa yaw. Nanabisas riyaw, wano. We are seated with Christ in the heavenly realm. We are fighting above. Chay pepeisang pewe. Cha gandinda use cha earthly language campaign and realms of the spirit. We cannot use this tongue magcha understand in the nan sambak cha peiki nan realms of the spirit. It won't work. Hallelujah. We use the tongues, the language of those realms. Glory to Jesus. Karadak lang ka the nakayangi Christ in the heavenly place. You seated with Christ. Kacha pesang pawew. Pretty. Ikarama na chaka koch-kochoren din tame. Tanay na nagbasa, hey, chebel kachpanto ka meme. This is who we are. We are men created by God to rule from above. Hallelujah. Kings and priests rule from the realms of the Spirit. Glory to Jesus. So, siyang keep on. Pwede coachman pagkachasang kachan there, carnal Christian. Meta-meta-wachik, chashukak kawewa puksarawi o nga cha carnal mindset. Chashukak. Yung may gusto yaw. Hallelujah. Praise God. Pam tongues panlel nan weyo. What I learned, ibil mabach ko yung bagay sayr. Then, once kanta, la. You can write it. That's a syllable. Syllable. Amimichani. Syllable? Syllable. What is that again? Alphabetical. Alphabet. You can write down. But when you reach, because it's elevated into another level, makalel nan tangyo me. Kasalaka kan chingiti yan, Sister Daphne, tango. Kakakan chingiti mo? No! Kabantangay sa ucho mo. But in the spirit, you are fighting in the spirit. Hallelujah! Praise God! Imenta, mata-mata gambil tutugon ta. Kawewe yung labi awewe. Kachika kawewe. Marang sa tatago yan. Roar. Iwi yung ring-raranak. Kan kawewe, kachika kawewe ta. Understanding ang kawewe yung nilabilo kaya. Tama ko chika pong yalale. Pwede mata-mata was, yang mani ba, pero kiwi para masang kakwewe kita mech. Abo nga nang goch, tacha kachaman ganyaw, tacha rapiyo kiyetane. Icha sarabasang go kiwi ngil, ang ngay makoch ay masan ye spirit and life. Ay masan mo, icham sarabasang kiwi, at through that sound, ngay mapanlel nan mong yung naramas. Ngayon may bang wakat nan mata-mataw na ramas. Hallelujah. So, praise God. Let's continue searching, seeking. Tamak cherong rong penisuch kan rawach. Hallelujah. Amen. Ma, chepel katarato karsi sompay kan. Kauna pilkan. Elevate. Coach man, kiyang kichan na cheche me pan. Pelian. Trakan. Hallelujah. Praise God. Chachukak ngulen kach. Kachap mawun yang trakan. Amen. Yang mo na iba miyawa trakan chang. Chanananor. Wah! Roar. Release the sound of the lion. Amen. Praise God. Hallelujah. Woo! Glory to Jesus. Ranjiyo, meta wegi che. O atala pia ka baninda ka meme. Oh my goodness. Elel nan one point ya minta. So what minta rita ramasin tinta. Minta mag-comment kan ko ti yotirin ta me ichar sa cha yang ko lang minta re. Hallelujah. Amen. Praise God. Glory to Jesus, child. Wiyat French, chay kasabal kalangan. Chay chay kasabal kalangan ng coach. Amen. Kab nga coach. Chay kasabal kalangan ng kaon, utache. Wasa kami miyan piluyam kasabal kalangan, Sam kalanganen komi sa kapikapinki takom kachinwiwiyan anach maur. Kalanganen komi Yeshua. Bless your holy name. We want to give you glory and honor in your name, Yeshua, Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ako prenga rimele ko. Amen. Praise the Lord. O kasaleri main ko. Rimas kapakapan na kaya. Pues. Wayo.
Ipaking ka pa naman yung share amo. Waya so eyesight that siya kapag chip eyesight that. Puro way. Tola. Iman yang jabel share Tewan karwaru tola. experience in roaring Are definitely Wow. share na nanapil ka mo kita mong yung puweki lesenet tuwa cha prong cha pusya. Iban share cha onion and tuwa cha tama uya ngay mo nan May of 2024. And so we mimi pompe ipil minanatakan tuwa cha. Isutokan lel song ot na uya yung sang ni ay osota ngoy making sound call ka call ngin la plan call ko la o lel nan 2024 an so me ko la lel pompe ila lan so kisto chay ya takso lang le utan ni so la yan tap ya Britney lor ka kiyang witness po ikin nan tiyang call suto ka kutang ngil tuwa chow tan ngil le kirmautan ikin ta ot na uya wiyang yang iya sama attack iya sama tuwa cha attack umap ikin fight back nanti yang ari ngutan pilkin patan kapakap isa ngo pilutan kin sama kaus are lenan sampung ni May nan sampung ni May an sa tuwa cha chapin experience roaring up momonai experience tatama wiya ngay more sa wiya at pil devotion and mansang an sama sa wiya kapakapocha tuwa cha wiya kan chayo pop boy wiya kan chayo pop tipoy change ay kapakapo ikonta iutan tuwa cha utan lingor yo miotanan lalay lingor-ngoran kaiten lingor-ngoran usang na putani roar tang le yo tan la palala to che sola ronglen chonan mo sola ronglen pino ap kit po chonan ya fellowship isola rongle rai la pi me chapen ron to chonan sapo pos iklang lial per ngilen lion roar an so me lalo ngilen lion o ngiri mo mon ngileyo ngele iuya kapakapo isela chaman isita chaman o isita osata indin tap to chang ngele yam mi menan ngelen laido no arutan apikon utan kro mutan ko ta sang nan kapete utan ko ye utan yang ngir momen apik irong nan sapo pos lial berperap iklang ya miar po imial lar na ne rel metwo cha iklang tier an sa me iklang ti roch me iklang ai me kotong ya ipepe yang to cha generational curse nan bloodline nan family o darkness to cha utan ikin katar yap ken utang katar ikin mi pe wajap ken katar ti ai kapakapo arutang ken kaus nganan rochorot nganan kau nganan utan to cha utan ikilanger tami pepe yang tetami uya kapakapiki uya kapakapo ngari nanan anso me utua cha mo anso utan uya sangan momen kapakapa i me kilang ya to cha change momen nan environmento nan atmosphere i change pilpen ngoi i change i pen kon to cha change na nai mor ar muren mo ko te i kaklang me utan momen ai kapakapa change la so la sa me ko to ngai kena ya nan chiang i koto cha i kake kon me koto cha patlong nan presensen kot kapakap i connectong mo i chap cha Holy Spirit me i speak in tongues nan ngeni wi kapakap i kaker klang ta me sangan ngen kan te song kan me i kaker tua cha wi kapakap te pepe yang ari email pil man share pe i kamelele ma kaiten utan level on kapakapen ya tan roaring many ways apan mini sangan ways koy aria murin mo ya put kutocha klangata nain John ya anisoka na tuacha ma na compose mo manaken tuacha ngir ngilen mo layo na pe kan kita inta wow so it's happen tuacha i bil pe puri yang klanta wow aru utana happen utana ari mo i share cha pa i kamelele mo utan melel tamak chai rong wiapan chailan palianta wiapan kawela tatokan enemy tike non ni song kan ichok chail utana nane chok chailen pilwewe kisang spirit kan mak chail pepe yang pok chailen kak to chautan tatong ki tama coach ki yang chail pok chailen atak tem ari kalangan ng coach may man share utan roringo
So inanan change ay momon ways of ay kapakap. Momon ay kapakap mon coach. Dar kalangan ibang koprewi. Kalangan ng coach. Amia chama banyang masan muna chaipan. Ran maula taulul match. Ikak, ikak Amen. yang Oi. ada matang Hey, na apweki kamu. ibil men yang cha ya tano share tame kapung kiyong tame chawi e ukipana pwa ya tano ngoya manar mas mes chokin kamele le songan arwana ipil men ya tano oso la rapaki yang lella wasame ansome kapilinta John osani ke kuoto New York harngai kuala yang moi kuala pu imen kendang men nasa tame sokan kamelen ma utan man klang in person harngai kuala ansome kuala I kapakap ngai kilang tame uyawi isa sa kapakap ki speaking jong up to a imen Poranje ko ikin kan kama ischemen yang na manongke. Ay suksukui lapeta ikin rongo inta. Murisang ko alukilar ma. Miya me pilkil kilang yun chap na manongke kater kapan men apa ong yaw tani ya so me ya nane is chokak. Orngai ko la rapakila iyang ko la reno la ay pautan. Ikola len mo koryanga kasi akin yaw wana inanen. Lungor-ngor kita pun nanchiang kuala. Pui man kamele al iman pain kilang masayare. Anso me kuala olo uya roaring anso roaring. Tuache kuala anso kapaka parungai tan uya kapaka tuache uya kapaka ki ay panay tan uyas. Isang cha nanay kapaka po ngay sala ya tano kapaka pa puyut yanger likam yanger anso roar tuache utani pil roar ar utani pil puriamaila. Yupuria mai lare kalane ranwat wani ibu ya roro tua cinta wana iso kau cio pil socha matawa pil ar tua cia uya men kakela yo pil leo kapra yang ya poutan iso la kapa aisa kapa kap kia pa nene me uya sang kio iso la tua cia uya yang railer uya miminan in the moment of roaring arutan kalangan kau na ime pil men yang kate ta pwe ngoyara mas makin men kuala socha kamele le men yang kelang ya bangka melele tare. Melen oi beliang kapung yang kau no. Kalangan. Amen. 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 Kalangan and coach. Imok chaipan tutilala chaipan aso-asola. Amen. Chaipan usaka-sakala. Praise the Lord. Miyacha mapaniyang. Masan. Praise the Lord. Wege. Ikamelele I'm maktin so nga mom. isaraw kareta. Chaipan Amen. shayrati. Amen. Bakam te broway. Kalanganin ko. Nay, na kam. Ifil man yang aje sair tuen roaring. Abang kayang kano coach. Wege. Ipilyang song ka. Iyang me experience up to which nanay matmatautan. So chamen kamelele wege bin ngay. My own understanding men we kita min tapil mo kit sumi experience apo kabang kayang kano coach wege ka school eri tame ale di sang ngayon sarawi me tuweche me chay ronga chay shana na kawewe eri tuweche tame pil ngayon sarawi puski yang ay more i kuala lalo tuweche ay put ne songan kawiyeti kapag nga coach po maran chay yume iban so pe iban tuwar pesang jeso pe lang chay pila kamayang kano coach absurd tani ikapang kiyang kano coach puegi yaten tana kasalayang niya may imiyar na niya utake. Mautana ipoto ko to utan pupusia me atan palwara utan soche me apa pusieri ngai mo ikentar wasari kokotior ngai atache may ko maranche mi ban ni ban ko lang ay me nakamaya ipanin tayang tako chuma mamal ap kapangako kapangayang ano coach pwegi kaiten aramas machewye raskas kul kaiten aramas machewye pepe tueche tame yaleti I have
rage against sin. Kaiten aramas. Rika pengianga no coach peta me bilkas kaskuli kinya me tweche me Groaning lole marine spirit. Ikwegi katauta ganso me sister Sair generation ele. Riftani ikapengianga no coach pegi pain ngai is chokak ipan me men understand to look ipan chokak icheme yanane to la pegi kaiten ngai cheme pe mo kaiten ngai cheme pa yesa sale takla up kokoti ai generation nei serika I break generational curse upon them bil kokoti boa raile utani ka pengianga no coach pegi kaskun it's not just about me but kokoti bil mai bil chokulangatin ni great grandchild aptan ka pengianga no coach pegi wakita kutan lama kapaka wakita kaiten ngaiche aptan why the fruits bil warail kokola kapengianga no coach pegi me chai rongorongere the sound utan nani we ikapeng pegi I no es chop ya tan ikapengianga apai poto tan ngilo tan ko chmo best I praise the Lord ikapengianga no coach pegi I me sister Sairo amo yongane ikamelele mai mo yung sapong te ischo minan taka mo nan groaning spirit tan so belang changa ya kamayang ay po tapay praise God pweki utan it's powerful utan kalanganin coach pilman ka prewe. Amen. Praise Amen. God. Praise the Wow. Lord. Akong Mia chama bang purang masan. Imeniyang, Na tula. ikakiyang. Hey, na. May klamo me siete Come. roch. Rot. Pipanto pipangko say. Kat nga coach, kalanganan coach, kung may karusyen, magchay rong pene, ngayang rong po ngopil ran watch. Tami men share, murin sumun ni so chiko. Imerla siya ngayon ramanap na niyo ramanautan. Word of obedience tan spell out mo mesaya na nayo ramano. Ngay porta ngay uya metawa ni may sango ngay kapakap ngay wala na iseriko ngay proto ngay tulo nantawa siya ngay munti ngay kapakap. Puy pilrong memiyay penene minan mo uniyara punupunat ko puy nan puy song kayaptan. Word of obedience so tanin tamayin ko tamiya me ko si uya may sapi kiyang ko mo ko mamasen kiyang ye. Ariyan so may uya kapakap iuya kapakapo ngay chaptap pokatay penene mem namo uniko miyak ken yu kotanan kapete ye etinay pilken songen kaken na metwache imem pe tamye me kos kota ichay ken la speaking tong etinay speaking tong murinayale peptaisin ngay sarawiyon waksang may kunrong mo tantuache i puryamo yaptan i kapung kiyang coach asumi chapta pokata ipenene mem namo uniko inta tamara uya kau nop kupuinan pui karasu yang kau nop no sochik imi uyanani kapakapo mortua chautani eu song nai lokaya lautani kapung kiyang kau no ar ngay uya kapakapo ngay pakpesen ni puksarawiyo episos limau kola may watak wasako ko siya yanane pe kiyang ay nono ay pot o neiseri ko yanane pataki yang rail sarawi. Erika pungkiyang kao na po ipilmimin ang point yung me serapin me chepin sharon tame at matmataw kung kotong kun pepe yang kun kau sap tuwa ches chikakala iwiwiya songo koto liso chiko inta i amurin kapakapin at sum krisyu na pew iken may marara. Tua che matmatawa kin natak na ni matmatawan sume ngayo ay po kin chupenem palungwar. Akin wuyang akap isyukunan kitana kun kotong ya law
ikin mir pene ikin muelta pai po ikin tataka chinang ia mosongo po ikin mata wakun koto katrapar ikin mir pene po ikin pil kapakap ap tua chau tana kin chang nan mo ngaye ri ikapung kiyang kau no po yanane yang roar mimi wasayu me yanane ya lang pegin power ya mimi chepa po ikin tamay coach ipakasinan ta pay kaya ipenene amoy na kinta waya ka pa mo chemen ko pepe ayamo mo nang pampelian ikapung kiyang kau na utan ng iplanich pa yang ko sa yap tuwa siya ni mo yung uya nunur pues ikinlel point me ikintata iliklikam iliklikam kita me kamu kan manamo ngaya emiti usangan mekot ikin ken mautanian nana iyay kamelele ta mautanian nana kasinanta pui katete yang akos me iuya sompi man pa pe kaya penene ayamo mo na ipamtinta irainta opilian sulang irai ko para kinya pisikak pe kan rai na spirit ipanet yatan so ran tapilian wokla so nga lelan so pe shikak pe I mi wiya met waru tani kapung kiyang kau no pues iyanane yang roar isolara nane po iplikin yang kali como speaking tang kin pa kin met wa tapi na kun kosane to po kin to peneche kau no mangi chikaka kila po mangi ay matau Amen. Autana kung kotong ya kana no po son kay kung kotonan mo ngaye. Apo kapung kiyang kau no po isuwuki ti ay kapakapo ay watawat. Rilal point to me yi mo yanana roarang tama kinatakyan so me ngayay puto kin chupen ng palungwaro. Pues kat nga coach banuto sa kalangan ng coach. Hallelujah. Kakyang. Kom tulay no. Balaw Uy, sa oh. na so. Oo. Pag nga coach Ala, nilaya ko away. Koto. Kap nga coach. Kaping kiyang coach. Tamay kin alialeti. Iban serche tuan chabinero nga ta. Lokayawat. Niyang so me. Ay nonon palingen o ibaban palingen chop taka skuli kich penay. Niyang so me sa kabakap. Ngayon parti uya kabakap. So uya kabakap. Niyang so me echepta uya ngilo. Iban so chel kamu uti. Uti kabakap. Pues ese mai kabaka mo punte sa pung. Ngo ima ko tong ye. Morin minute the second nang kilika ka lar. Ime wi ay sang yer. Isang yer. Ayap ya rong. Tuache taul yer nan mangay. Nani maliel. Eri nani sang o. Ito minta yes minta isa minta ngay solase. Nanat wi kabaka. Pues mie atran me popotakin kaskuli kich penene. Eri ibil men serche tuen ni sarawi ekin tatok. Pues iuti sa lakabakat. Pues gam imasakata. Iuti pues kosa yero. Isese ba ikabakabo pum. Imakotong ye. Apniasa mi sang yero ay maliele eusang me pokatayer nang kilika kachketlar. I ceminta so chay isa dami tintaw eri kalangan ko dahil pinuyang katete tuwan ngay saraw yakin tatok pues melen yan so may bitchaptanan mo orwach ibigin yang suwat kinta ibigin yang suwat kita bakap me tane ya speaking tan lo kaya choror awanen time you may ba so chamano kaya pero yat niyan so mesangin saraw raginta wasan si you pon pay nan peso kayo kaina na obisin kapina iwasaw me SME sila tami uya me miara mas pentakre nan tama ka tinda ako ise so tami uya imo iginya met wame ape bukat ara maso me te akin pin ko sai a little time you may says it
tami intinta. Eri kabingi ang coach, o tayo pilmang katete tame, nonon palingen, kusiya. Me utan niya, ay so may rongata yuti. Yutu po yung masabwekta. Mo, ay mo aliyale masakata. Abu yuti sila tami, biya, isang yer, nang kilika katskatlar, ay mo aliyale tuwa che, kokoto na, kokosanan por. Rong ngilo kokosanan por. Kalanganin coach, minyan tsaka tete, pwede coach menet met child. Kusiya, uya coach men manaman. Tamis kakre child, kakre ren coach. Rematch, mito kita, kalanganin coach o kupur karos. Kalanganin kamu no nalalapat. Aku purcekan, kaitkan mepin. Yang perparan ki, ainan. Kamera may imun wikas pan miya chakatit. Apa ya? Okay, waktu pan saja man yang acaw yarong akjas yang song nama. Praise the Lord. Katyang pachen. Kamu. Utani song nem na kapunga coach, amen. Kalanganan coach, tsaka kautinganan coach. Kalangan kiyang no coach nelen. Nintuwa na chay rong pena roaring lion. Hallelujah. Kapung kiyang no coach nelen song chorus. Ngayon man makanyang peren ke cold watch. Mighty man of war, lion of Judah. We bow down and worship you. Hallelujah. Glory to Jesus. Kalanganan coach. Imen katete nan parech nan menya sompung mano kalarap tuwe che roaring lion. Tentuwa na chay uyarong sang. Kachay teacher, Yuna o airport. Kap nga coach. Kweki iwiyaw raman yu. Nintuwa che menta pay. Hallelujah. Nan pay wech. Tame wiyan intuwa na yu raman intuwa na ikilang tuwa che kariso. Karisin ipun chichiyo. Isesa may mayor pwe inda menanay ikilang. Isocha kapakab menta ikausuk na manamanan maran Jesus. Inta cha war. Tuwa che iwar che ikakilang remasa pwe katachi sola. Tuwa che nga ipiritanga imetawe. Lelmech imetawe iside share. Inta wewe ki mo pay na inta. Utani mun chichiya cha masa pwe. Hallelujah. Masak ngani socha ka kota pelian nganin coach. Sa Christ. Eri. Pwe kichay king kalap ron sister Younaleen kalap share. Kichay len puryang nanachay chechen maun. Amen. May minanepsis po no. The full armor of God. Mele la chay matamataw. Acha matamataw ye ya cha mongyong. Pwe isong koros makotome ye inan matmataw mauya. Spiritual fight. Iwasat mauyawasan peyo. Amen. Area kasampal mele lisoropo peraperen posano ye such. Hallelujah. Ikapung tiyang no coach mele masen no ngay moranech. Kweki kamelele o ikin rong mechocho. Apkap nga coach papil pureng encouragement melel o ngay moroi kamelele ong kichay koros. Hallelujah. Nintuwa na kicha socha pepeyang sampa, kicha socha pepeyang haramas, kicha socha pepey ni menta utukoncha, kicha pepeyang spiritual. Ngayon south chinan wewekan. Kareta solar. Menta kichan niminin sampa pepe ni sampa kichana na yer kota la na neutake hallelujah pagchan tatong ku weapon no ong munchichio anso magchay kapakap na spiritual ikakweche ikaklang patakin pataykin mano traka no uya mokmokit ikakilang uya rarar wasaw kap nga coach
Amen. Utana kasampa la chape. Amen. Apa makicapa mimi chanin sampa pepe yang acharamas. Hallelujah. Chaman in tuentame masa na masa ni nan episos. The mawano. Hallelujah. May pa me epil inin kasansal nan kalesia. Me ngeno o utuko rasyo kineupene. Hallelujah. Akin huya imunchichi. Kasampal nintuan kichan. Lukawi ya cha likon chechen mawin kan pokchan. Peki mele la cha penene kan. Hallelujah. Kalangan kiyang kauno coach peki. Ipilale ti song loud. Ischa pachang kumay layo. Pinine tutang ay wuya rong. Pil ayo menta. Pil nintuan katete menta roar. Ngile na chakapakap. Pues miya makosaya. Miya menta. Pil solang chenta. Kumay kung kapakap. Tena rong lokaya chororo epil katirop. Potter. Tena ang me. Na kapakapo wiyar ni tuwana chay kosaya. Lokaya chororo kota pil katirop. Angay tame watakata ngay puliki te rain in tuwanay poson. Kichailen kapakapo may tengay sarawi mem nana bisus. Now te kichalin tuwana cha sola. Kosay kiya cha kosay. Kichang kosay menta. Kosay nan wewa. Kosay ye speaking tang ye lokaya choror. Amen. Kalangan ng coach, kweki utani kapungki yang kauno coach songkong koros may rong melel sangayo lel pong uya kapure yang message watch ngay uya rong utana kasampal. Mesocha wewe kikan rapanta. Main pinen eni chiata porain. Hallelujah. Ap kapunga coach kweki nganin coach ekinaute iraila kan makintu bangki. Hallelujah. Kalanganan kauno ko, cho kalanganan ko pur karusya. Amen. Amen, amen. Kalanganin kami. Praise the Lord. Amen. Ay kami lala mag-child pil kapakaplar. Amen. Arma solar mapaniyang masan. Akong proto tapil coach to lakap. Amen. Child pil continue nan lesson mag-child alalit tapil masan and coach. Tama kamu yung ipiliyang guya. Out ki. Praise the Lord. O at the same time, clock 1 Eastern time. Kasalelia Banko. Hey, kasaleli. Karos man kaskotcha pa. Wow, tanchay dan yan choycha. Kasalelia ko pur Kasalelia. Kalangan ng Bang chorus. mau koros bang mau. Hey, chorus mabilpat-pat yung child po live. Kalangan din sapol mo mobile pa kong Jesus. So, kasalelia. Ay ko.